Iu for Manuel Ngatoni. Kau moe wawe na tau fia te taimi. Teu mai ufu o tahu hu he tu agonu Manuel Ngatoni.
Whatape mo a whio tau tai o tua i tau roto o Tonga. Tapki he whanau mo na makapuna o oiki. Tapu atu ki a hatau whanua. Tapoki kau taula eiki mo halotu. Te ukore ke u whatape mo Tonga kotoa peo ku whawhainga maari e taimi kai mea mai ke tau porokalama anga maheni e mo siasi au whiku Tonga o Aotearoa. I he pongpongini o kia i e whiawhia mawahi e te au ke u watu e tari lei e mo tari loto mawhana. Ki he ngahi lau maari e kotoa peo ku mea mai ke tau kau whakataha. E whanongoa ai leo ofa e o tua. I ngahi porokalama ku teu maa tau tolu i he pongpongini. Kamata e tau porokalama he pongpongini pia o kia i okoni mai whakahoko e tau porokalama. E kamata ke tau porokalama e tau porokalama whai mai e Pouono e hoa uni whai lau tohi whanau i o te forsake e matuku patasi. Kai hoko te tau porokalama ki a amalani, tau amalani, hifu kwana, te me o mai e mo poki mai kau tau tau. O watu ke tau tau tohi forsake o toki whakaose ki tau porokalama maa kau tau whakato. Kaki mo ke tau kamata, a te whakafi o wataku kau tau mo ke tau loto. Rotua mahmahko mo kamai a rofa a whionu i he pongpongini. O mau tai maari e maa pe e whakakoloa o ke whai maa tō i he whanamana. Pongpongini o kuia e amanaki te mau o mo i lawe mai o lau maari maa. Peko ia e o mau whakawhi ke ki whorofora o mau e aki ki mau tō e nai whakawhia nai. O whakawhi mo wahi o lau maari e mau e ta Pouono, Moana. O mai a kau tangata ki mau wahi e soni mo malanga. Te hoko e mo hiu e hoko ia ka tāwaki o te mau tō. Ka momore lau maari maa noe no whaka āma ngata e wheitu upe o mau iai ki mau wakai o kau whio te hoko e. E lalaka o mau whai tani kai kita. Ka wang o mau tō me Sabbath e, wai ke o whiawhia kātoa i place ka hao. Ka mau tō. Hi kids, malo lele whanau. Happy Sabbath to you. Yes, it's me again, but just before we start, ko whie o atu ha tali lele, pea pehe whoki ki ha, just a big welcome, ko honga ia o pito ho o a pompongia, ke ta kau whakataha i he pompong whaokoni. I don't know about you, but I'm feeling so warm this morning and I'm feeling very happy. Ko ilope mahalo because it's Sabbath and it's an extra holy day and it's a blessed day that God gives us. Ke tau malolo, ke tau reflect on God's love. Ki mape ke tau kamata. I hope that your whole household is awake. I hope your parents is awake. If you're staying with Nana and Papa, I hope they are awake. And I want you ke tau hiwa whakataha mai ki fo hiwa koe ni ke tau ke kamata ke tau ki le son he pompongin. Pahunga ki fo hiwa koe I've got the joy. And mana tui mape mea ko whatala tu, pe ku le oua, pe ku le o sii ho hiwa, ko lope ke tau hiwa, ke whanonga si su tau whakawheta e ange ki ai. So let's sing, I've got the joy, joy, joy. If you want to clap along, if you want to dance, or if you want to just join along in celebrating and being happy that it's Sabbath today, tau hiwa whakataha mai, I've got the joy, joy. So let's sing that together. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yay! Ko tui pena o whanonga ka mautolo,
tau hiwa whakaos mai peki fo hiwa koe ni, ko kola ke mo hiwa lo lai, ko fia peta hiwa ki fo hiwa koe ni, got so much joy in my heart, and I'm just feeling so very happy this morning. So let's sing that again. Ai tau ki fo i tō, ki olunga ke te lo lai tau hiwa, So let's sing that again. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yay, beautiful singing. Before we dig into God's holy word, o kola pe ke kui hoki mata, au tak mua tau tol he ki lotu ke tapa ki e tau ki le son ki he pompongini, tau lotu, e klele pompongini, o kola ke kaupe mai ngai opou o ku amana ke whahoko eki, o kola ke omiha loto lele, pa maha loto fiafia ke tiki mato, pa pehefo ke whanki, o ngai whanau mau kau pompongia i he pompong fo okoni. Mau ofa ke te koe e ko ke ofa mai ke tiki mautolu. Amen. So today's story from the Bible is found in the book Luke, and the title for today's story is called A Hole in the Roof. What a funny title, eh? So one day, Jesus was preaching and he was teaching in a big house. Bako whale koe ni, na e whonu e whale koe ni he kakai, na e whonu he kau whai ako, pa na e whonu pe kakai na e taktahau mai me he nau taktaha whetū. Pea na iai me kakai I he whale koe ni, na nau maha mahaki, ko nau o mai, ko nau whio mai ki hanga sisu o whakamoui ki nau tolu. This house was so crowded and packed, but amongst this crowd was a paralyzed man. Another word for paralyzed can be disabled. So this paralyzed man, he couldn't even move, he couldn't walk, he wasn't strong enough to even move around or lift his hands up or even move his feet. He was so weak, all he did was na si tokota pe motu ako ni he ki ilai ka peti, pa na kai pe ke te ngā unholoia ka whetu. Whanonga koe kau ngā tangata ki motu ako ni o ihenia sisu, pa nau hao hike motu ako ni ke ave kia sisu, ke hanga sisu o whakamoui this paralyzed man. So when they lifted up this man to go in the house, they couldn't because na tokolahi foke whalea, pa ke nau lava nau tolia, ke nau push through the crowd, ke nau a o ka sisu. Pehelewa kau tangata koe ni. Man, koe hānai ha whaonga te maulawai ke ave this paralyzed man to Jesus. No whalewa kau tangata koe ni o whakakaukau, pa nau pehe, nau kaka lewa ki olunga ki he ato e whale koe ni, pa nau sio hifo, nau to o taha lewa e tailai ato koe ni, nau sio hifo koe ki la loko si su peni nau sio tonu hifo with a big space around him. So these men hanga lewa nau tolo ha e whanki maia ki he tapa koe ka peti koe nei tokota e motua, o nau hanga lewa tuku hifo mālia ki motua koe ni, I he fo I ato koe ni, just perfectly in front of Jesus. Man, Jesus was so ohovale si suia, I he whainga ai whanga friends, this paralyzed man. Nau whainga lahi au pita nau tolo, ke hanga e sisu o whakamoui ai this paralyzed man. So when they put him down, Jesus said to this man, your sins are forgiven. You get up and go home. Man, remember I said this man couldn't move at all. This man got up and jumped up so happy, and he took his little carpet, and so he went home. Whanau ko ki mea pe taha ko whemau ke ako me ki le son no koe ni. Even though we can't heal the sick and we can't be like Jesus to heal this paralyzed man, but we can serve others we can serve the sick people by helping them out. Beko hapea ki mea si like I said last week, beko alo aahi ke mahaki, or even if you just give them a big smile, or you can sing a happy song to them,
Ko hape mea lahi mea sisi te ke lawa toho, tokonia ki ha toko taha o maha ki ia pe ha toko taha puke, ko loa peo ke tokoni he fia si su ia ho tokoni. Pa ko lawa tau ki tala noa ki he ahoni. Remember, Jesus is always happy when we care for others. So, our memory verse for today, it's found in Proverbs chapter 18, verse 24. Found in Proverbs chapter 18, verse 24. And it says, there is a friend who sticks closer than a brother. Tako ki friend ko ia is Jesus. Mana tu ia ko tau ki le soni, ma tau ki vesla o loto ki he ahoni, o pehe, there is a friend who sticks closer than a brother. And that friend is always Jesus. Even though sometimes you don't have friends that care for you when you're sick or when you've got a high fever or when you're feeling cold, just remember Jesus will always be that friend who cares for you. Our little activity for today, it's a very simple one. I have here I just cut out a little circle or whatever paper you have there at home, and I want you to draw. If you can't draw like me, I just written my little family's name. I written my husband's name, Melino, and my kids, Lucy and Sione, and I want to, before I go to bed tonight, I'm going to pick up this little piece of paper and pray to God to bless these people. If now puke or whatever, even if they're just sad, I want you to draw someone or just write out their name on a piece of paper, and you can decorate it with paint or whatever you have there at home. And before you go to bed tonight, or if you haven't prayed this morning, I want you to hold this little piece of paper and pray over those people, okay? But just before we head off, I've got a joy in my heart. So let's sing, I've got a joy. 2, 3. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Tau lotu, ek lele pompongi ni, o whamalot ke te koho whakahoko mai le son whakafo ofa, mo e popoaki whakafo ofa pompongi ni e. Kaupe mo e te mautolo e ke mautoko ni e kakai o ku nau puke peng nau tokoto mohenga mamahi e. Mau ofalahi atu e ki mau whamalot ke te koho ke ome mo ui me manawa ke te mautolo. Si kalais. Amen. Bye, kids. Happy Sabbath and welcome to our Youth Corner. I want to thank Pastor and his team for allowing me this opportunity to have a few words to our youth. And it is a blessing that I get this chance to honor God by sharing a word. Let me first say that I am really unworthy to share his word, but the work needs to be done, and I am humbled that God wants to use a sinner like me to share his word with you this morning. And I'd like to thank George. Thank you very much for allowing this platform, and Pastor and the church. And I'd like to thank everyone that is tuning in this morning, that I may share the word of God. And while I'm sharing, please pray for me, that whatever words that come out of my mouth be
of that of God as he helps us advance his kingdom while we await his coming. Well, Pastor told me to do a few minutes, but now I have the platform, so I'm going to run until I want to finish, or George, until George cuts me off. But yes, before we start, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you very much for your love and your kindness. Open our hearts that we may accept your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Those who are watching, and if you are a youth, please, I will give you some time. I will give you a minute or two that you may go to where your Bible is and get it. So I'll give you a minute or two to go grab your Bible, and we could start on with our talk this morning. So I'll give you a minute, okay? Please get your Bible. It's very important that you have your Bible with us this morning. You found your Bible. I want you to move to Mark chapter 5. Mark chapter 5. And this morning, the title of my sermon is Family of God. Family of God. And the thought of this story, of this sermon this morning, was taken by seeing many of my friends, and myself included, fall into the depths of depression, mental health, the struggle to find ourselves, and the darkness of mental health. And this is where it comes from, because just a few years ago, I had a good friend that committed suicide. And it was really heavy on my shoulders that I am here, and he did not have a friend to talk to. And this is where this sermon comes from, family of God. Because many of our youth deal with identity, the identity crisis, the thought of a Pasifika, or a Tongan kid, born and raised here in New Zealand, that he goes to his Tongan family and he's brown, he's Tongan, he waves the MNT flag, but then he goes to his Tongan setting and he can't speak Tongan and is pushed away from that setting. And then he comes to the mainstream setting where it's Palangi dominated, and he enters it, and his skin doesn't match. And he's lost in between. Where should I go? What am I? And it stresses many of us. Or is it the feeling of loneliness? Many widows, many who are left to live alone. Singles, as the stats say, singles get lonely, and it gets depressing sometimes. All the hardships of life, the stress of work, the financial burdens that we face every day. But one that is worse is when you are pushed away from society. One that is worse. You're pushed away from society. You're neglected by the crowd. And it eats you up. And you have nowhere to go. Today, we will be talking about a man
that was pushed away by society, to the brink of hopelessness. But Jesus was there just in time. So if you're feeling down, out of place, you've been turned away by many, there's no one to turn to for healing. Listen up, because Jesus wants you. Jesus wants you. Mark chapter 5. And I like to say hallelujah when I read this chapter, because when I come to this chapter in the book of Mark, Jesus has already healed the demoniac before. And it just gives me joy that, because in my mind, that if he has healed a person before, this demoniac in chapter 5, he can do it again. And it just brings great joy. So when you come through barriers of life, Jesus has healed, cured someone before the same problem before. If you come through a troubled time, Jesus has healed someone before you. If you come through a time of misery, of pain, Jesus has healed someone like that before, and he can do it again. This good thing that excites me is when he healed the demoniac in the first book of Mark, the first chapters of Mark, he used the same command that he used to silence the storm. Peace, quiet, silence, be still. He cured a demoniac and he cured a storm with the same command. Because to Jesus, demons and evil and many things come in many forms, but it's just a piece of cake for Jesus to banish. And if you come through evils of life, you come through storms of life, remember, Jesus can heal you. Jesus can heal you. So before we carry on to the story of the demoniac, I would like to pose a question that we would answer in the end. And the question is, why did the people of Esau kick Jesus out? It is very unusual, because these people wanted this demoniac to be healed. You know, they shackled him, tied him up, left him in an isolated place. And when Jesus came and healed him, they told Jesus to go. Many times in our lives, we are sometimes like this. God has healed us from our financial burdens. We pray, God, I need a job, I'm so poor, blah, blah, blah. God gives us a job. Many times we are healed from a physical problem. Dear God, please heal me, and God heals problem. Many times you pray to God to cure you from from an addiction. You cry and cry, Jesus, please heal me. And Jesus and God heals you. And when we're healed, we turn back. We kick Jesus out. But there's a question. Why did they kick Jesus out at the end of the story? Let us have
give a little bit of context to the story. Okay, so Jesus, sorry, before we carry on, we all know the story, and I just want to remind us about this story, if you may. Jesus' ministry, a bit of context to the story, Jesus' ministry is flourishing. Jesus has been preaching, and multitudes have been following him. Yet in the same mindset of the Jews, they were very exclusive. They were very like, we are the unique people. We are the most important people here. Everyone else is uncircumcised. Everyone else is an unbeliever. They are not worthy to be in the presence of the Savior, in the presence of God. Because at the same time, there was a telling of the time that the Jews will have a Savior, and a Savior will come and free them from the Roman reigns. And that was the context of the time. How the Jews pushed away foreign people, and at the same time there was that telling of a coming Savior that would free them. And the disciples bought into it. The disciples thought that, oh, this is true. This is Jesus. I want to be on the right hand of Jesus. I want to be this for Jesus. They missed that Jesus was to come to save the world. If you flip back a chapter in Mark 4, Jesus has just finished many sermons, and it's time for him to go to the other side. To go to the other side. Because what's on the other side? On the other side are the people that I just talked about, the Jews like to push around. On the other side were the 7 tribes of Canaan. All the sites and heights or whatever, you could Google them and you will know the 7 tribes of Canaan. They live peacefully there, enjoying their own ways of life. But Jesus, he wants to go to the other side. Can you imagine the mind of the disciples? You know, why do we? Should we go to the wedding? Jesus has something in mind of the other side. And this is where I want you to read your Bible. I will give you slightly 2 minutes to scan through, or if you could read the story so that you know that what I'm saying is straight from the Word of God. So I'll give you a minute or two to read through Mark 5 before we carry on. What an interesting story, eh? You can finish reading it, but you already know the story. I just wanted you to pick up a few things. But what an interesting story. Because this man here, he may have been a father. He may have traveled many times around this world. He may have been had a family, a good singer, maybe. And
Psychology tells us about this man. The people who study character and study the mind say that this man would have been lonely. This man would have been pushed away by society many, many times, that he has gone into the point of hopelessness, that love has emptied his heart, pushed away, that love has emptied his heart. And when love has emptied the heart, what fills it? Sister White talks about the demoniac of Peni, that he himself was troubled by worldly things, that demons entered him. But let us talk more about this story. He tries to cut himself. He runs to the mountain. And as you read the story closer in Matthew and Luke, he is controlled by these demons. He doesn't have he's not an evil spirit. He has evil spirits that control him. And that is the tense in Greek used here in the story. He is controlled by evil spirits. See, but the good thing that we know that there is a bit of sanity in him, that he can be able to think on his own. And if you go to the book of Luke to read the story, Luke tells us that he hops in and out of being subdued by the devil. He comes in and out of seizures, meaning that he is in his right mind, and sometimes the devil can take over. But he becomes right in many times. And it is a good thing, because the nature of this story is destructive. The nature of the story, you look at the story, it's meant to kill. Because what is the first natural instinct of the pigs? When the demons went into the pigs, they jumped. They committed suicide. Shouldn't that be the case for this demoniac too? And not only that, we rewind. Let's fast forward the story as you have read that when Jesus comes to the shore, the demoniac runs to him and he falls on his feet. Isn't a demoniac supposed, with a lot of demons, supposed to run the other way? There is a bit of sanity in him that gives him time to choose, and which is a blessing, because there are demons in him too that cause him to malfunction. But now he's hopeless. He's burdened by the demons. The society don't like him. He lives among the dead. And it makes sense to me as a Tongan why one would want to live amongst the dead. For two reasons. If you want to die, you live close to the dead. Or secondly, like how my mom always does. She likes to go to my dad, who has passed away, and just whakalaulaau more, just to give peace to her heart. To just sit there and talk to the dead, even though she knows he's dead. And you see your parents do that too?
Maybe this is where his peace came from, that the dead was likely to be friendlier than the living. Listen to that, brothers and sisters. Don't let anyone out of our sight that they would rather talk to the dead than talk to you. Keep an open eye. Then we come to the story. So Jesus, think back to Mark chapter 4. Jesus, he hops onto the boat. He hops onto the boat and he comes, and there's a storm. So let's leave the demoniac there. Let's come to Jesus and the storm. And there's a big storm, and the story tells this is the biggest storm that they have encountered. Wow, that is surprising, because only something supernatural could have caused this. And if you read our Sabbath school lessons a few years ago, it tells us of how Satan puts his hand in forming the storm. And it makes sense, because the story tells us of many boats following Jesus. So when Jesus came, he said to go to the other side. There were many boats following Jesus. Jews, fishermen, people that knew the weather. Would they have not known the forecast for the day? For the biggest storm? Yes, a demoniac, a demon that touches nature and causes storm. But like I said at the beginning, I am so glad that Jesus healed a demon possessed before, and he also calmed the storm with silence, with quiet, with peace, be still. And Jesus wakes up. He listens to the disciples rush and all their longoa anoa ia. And he says, peace, be still. Let's go back to the Darrow. Here's that lonely man. He lives in the caves, in the tomb. Every day he cries. He cuts himself. Supposedly to heal, maybe. Or to cry, to get whatever is inside of him out. Cutting now is a thing. You see youth cutting now. Before cutting was a sign of a suicidal sign. But now youth cut for just pleasure. So he cuts himself. He runs to the mountain, and he cuts himself. Maybe dislike of the demons inside of him and holding on to hope. I am so surprised at how this demoniac holds on. Unlike the pigs, they jump off when the demons enter them. He is holding on to something. And if there was a bad day, today, the day that the storm was on, was a bad day. Let's rewind it a bit. During the storm, the disciples here are shouting, You and me from the islands, we know what a storm, a cyclone. We're not storm, we're cyclone. We haven't seen such thing. Just a baby version of it. But when the storm hits in the sea, it also hits in Gardesa, which is close by. When the storm hits the Jesus' boat, it also hits this lonely man. And if it was a bad day, that day was bad. Because now he doesn't only have demons who are
wail about. There's storms outside of him wailing. There's powerful storm, and inside of him, there comes to a point in life that humans can just hold on to a bit. And I believe this person was on the brink of breaking into. Satan and Jesus play a chess game here. Satan brings the storm that they don't reach God, Esau, but Jesus used Satan's move to make a grander move. No wonder why he's the Grand Master. Because from the sea, from afar, Jesus says, "Peace, be still." And I want you to imagine this picture that the demon of God just says, the demons inside of him are rolling, wailing, the demons, the storm outside of him is rolling, he's up to hopelessness, and he's only got a bit of hope left in, and all of a sudden, Jesus from far away says, "Peace, be still," and peace. There is peace. He hasn't been healed yet. Listen to this. He has not been healed yet, but Jesus makes him see hope from afar. Jesus gives him hope from far away. Jesus gives us peace. Sometimes Jesus gives us healing. Sometimes Jesus has us see healing, see safety, see cure for us to hold on to hope, to hold on to his arrival, that he can fully cure us one day. I struggled one time. I complained to God why I took my dad from cancer. I said, "Why, God?" And then my mom was healed from cancer. I said, "Why, God?" Healing, sometimes in life that allows healing and safety. You've been saved from an accident. You've been saved from something. Jesus is allowing you to see that there is hope in this life. Jesus reaches the shore. This man comes running to Jesus. He heals him. He heals him. But imagine this man, when they were so peaceful, he could look around and say, "This is unnatural." Because remember when Jesus healed the demon in the first books of Matthew, of Mark, he used the same command, which he calmed the storm and he calmed the demoniac before. Because when Jesus said, "Peace, be still," there would have been a calmness inside of the demons. It was the same command he used. Silence, quiet, peace, be still. And imagine that time of quietness. Imagine that time of peacefulness. That demoniac had a little bit. He held on to hope. He had a feeling that this was unnatural and there's something better coming. And Jesus stands on the shore. He knew straight away that this is the better thing that was coming. He ran to him, knelt on his feet, and begged. Jesus cured this man, healed this man,
and the town was surprised. But after he healed this man, they kicked him out. If you read the story again, the tense used in Greek is that he begged the demons to come. You come out. I'm not leaving this man until you come out. Come out. And they didn't come out, and Jesus says, who are you? We are legion. And Jesus told him to go out. He went into the pigs, and the pigs committed suicide. Rest assured that the fight between evil and good is not an easy one, but rest assured that Jesus will be there and stay there until you are healed. They kicked Jesus out. After what Jesus did to this man, after the village had always wanted this man to be healed, they were scared of him. At times, but when Jesus cured him, they kicked him out. Why? Because they heard. If you remember our context in the beginning, there was that news. There was that telling that a Savior is coming to save the Jews. And they see it. Wow. This is the man that they are talking about. Get him out. Get him out of here. Get him out of here. Kick him out. Let us do our thing for the last few days that we enjoy doing our thing. Because we are not included in this family, this family. We are not a part of his followers. A sad thing to see after Jesus has helped him and they kick him out because they feel pushed away by the church. And as Jesus turns around, the demoniac taps him on the shoulder and he says, I want to follow you. That is the response of a saved person. That is a response of a person in his right mind, that if you have been healed, if you have been saved from any accident, if you have been cured by any physical weakness or sicknesses, if you have been touched by the Holy Spirit before, this is your response. I will follow you, Jesus. But Jesus didn't want him to follow. Jesus told him to go back. Go back to your people. And the reason why Jesus sent him back, because if you read, get back to read the whole story in the Gospels, he changed many towns to believe in Jesus. Can you imagine this demoniac? He got hundreds of people to come and follow Jesus. And that's why Jesus told him, no, you go. Jesus first rejected a disciple who said, you go, you can't follow me. Jesus was telling him, Jesus was saying, you go tell your people that if I can save you, you are the worst of the worst. You are a foreigner, you're being demon-possessed. You were whakatina to your town. If I can save you, I can save all of Gadesa. If I can accept you, I can accept all of Gadesa. You do that. And he left with his disciples. This whole story is a story of acceptance. This whole story, Jesus is trying to make the church, trying to make these Jews, trying to make believers see that he's not just here for them, he's here for everyone. And when you read into the symbols of this story, you can know that before he healed this man, he had
a feast before the multitudes that left them with 12 baskets. And then after Gadesa, he had another feast that left them with 7 baskets. And they say that they want to say that the 12 baskets represent the 12 tribes. But if the 12 baskets represent the 12 tribes, what do the 7 baskets represent? Gadesa had 7 tribes. That God is wanting them to see symbols because Jews understand things in symbols. When Jesus quieted the storm, there were many on the sea, Jews and Gentiles, that he saved. When he said, peace be still, he didn't just save Jews. And he's telling this man, young man, tell your people that kicked me out, that if I can accept you, I can accept everyone. We are the family of God. May God continue to bless you. If you come by any sickness, mental health, any problems that you think that is hard to face and hard to give up, I tell you, remember Jesus. Come to Jesus. He is your best option in life. He can cure those demons, and he can cure your storms of life, because you are his child, and he accepts everybody in his family. May God continue to bless you in everything you do. Happy Sabbath. Whaftai beke e ki he whakakoroa, whakamalo ki a Pouono, ka uma a malani he o mai o whakakaukau I he kamataanga o e tau children kona, pe ki e tau youth kona. I he pongpongini o kia e whiawhia mawahe ki e tali lelei e kauhiwa e pongpong koe ni. Ki mua e tau loto e whakasapate. E hou e ki whanongo koe kauhiwa ene o kuhui koe whiohianga I teni. Na e whakakaukau ene me he whainga wainga o e te pire hoka. Pe tātāna kia e kau tangata koe ni o whakahoko e ngahi whiohi anga koe ia. Pe lama ke whakotua e ki nga tori e whakakaukau. Koe konga ene o e whakakaukau o ku maukau whataha I ka ke ngata pe whakaosa pate ka ku mau te kau whataha e ako hiwa. Pe I he hoani o whakawhi ki nga tori ke nga kau whataha mo ku mau tori o te tau poro kalama laiwi I he ngahi hiwa. Pe ko tali lei ki nga tori ke o mai e tau hiwa pe toki hoko atu lewa e tau poro kalama kore so ni. Malo.
malo ki kauhiwa he popo ki hiwa maari ku kamata ke taurezoni whakasapate I he pungbungin. Pea uge he mawahe te au he pungbungin ke o atua talitali lei. Pea mo talitali loto mawhana ke ngai lau maari ko tobe mea mai. Pea mei he ope I he tapa ke he pe kolope. Ki he tauporo kalama anga maheni pea mo hoa lau toi whakasapate. A Esasi au fitu Tonga o kalani I he pungbungin. Pia foke talitali lei ka wako rezoni I he pungbungin. Ta Peni Fukofuka, Moana Pahullu, pe ki Ehasi Mikaele. O kuia I fia I he pungpung koini I whakawhainga maria I hona taimi ka naulava mai ke tau kau whakataha I he wakai ki he whakawho ofa le soni o ku whai hona ho tau tā ke kina. Koe le soni whoke kuata koe ni o o mai ai le soni ke whakamama whai o e ako whakakarisiti ane pe koe Christian education I he kuata koe ni. Ki mo ke tau wakai ki he re soni o e pongpongini o atua e whakawhe ke mo kataki peka tau takimua pe he lotu o whakawhe a Moana, o more Moana o whaiha tau lotu ka toki hoko atu e tau wako re soni e pongpongini. Ke tau lotu e o tua masi ka mau tamai ta e ngata e asiona ka tau moiha e fia o mau loto e mau koini o mau kau wataha I na pongpongi o e taha o ke hanga o whamu ui ai ki mau tolu ki mau kau I hono inasi o ngang tā puaki no aho mau ni mau whawhitai ke mau whamalo he ke pūre au niu pe a Fiona he mea hono kotoa pe o hai ki mau tolu ke mau tae whawhitai ia ai de leilahi o ke whai ma ki mau tolu I he whanonga anga mau kau whataha I amanake ke mau wahewahe ai le soni o hoa koini o ki mau tolu ko e fupeia I ho ao ka whawhitai ko mau roto e mau ilo ko ke ui ki mau tolu, ki mau kau, I hono wahe atu o e wholofola maa mo maa nioni ai a Fiona. Hoko pe mua koe ko e whaiako I he pongpongini, ka mau whakangongo ki ho tataki, ia lawai ki mau laka tuai, mei he ikuna ki he ikuna. Whamore more e ngā e mau ngahi tōnou nou, ka ke tari mai loto o whaini o whakatau ka mai lahi aho alo wha, mau kore kotoa ngai le reini me tā pokini a kalaisi ko alo ka mau whamo ui. Amen. Amen. Malo he tataku whai mātau tolu he lotu I he pongpong koini. Pea, hai ko mena ku lawe kia he whakatalanoa e kamata anga o e talateu ki he le soni o e aho ni. O ko tio ku tai maari e au pito e tau wako ko no o mai he kautā ke kina o e siasi tau te fito ke potu ngau e lau toi whakasapate. Ha whaunga mahu inga. Hangi ko hatoi whakamanatu mai kia te ki tau tolu ai totonu o e mo ui ke kamata pia me ai hono wako I. Ko iku anga lerei e whakawhalalai a meha whaunga pe ko hakamata anga o ku lerei. Pea I he kuata koe ni, e le sone we ko sina tau lawe ke family. Pana tau siefo ke family, hon o mai ki tau tolu I ha whaiako, pana mo manatui tau wako le sone we ko sina ku lawe ke silapa na e ako I koe I he kamata anga pe I teni. O mai e whakakaukau e silapa ko hono ako I e whakaofo e whakatupu o tau mamani e he otua. Pea hiki pea me ai he taimina hinga e tangata ki he o mai e silapa fo ou he huunga e whanonga ko e whakotuutu ke he mo ui taingata. O ko maare I alahi au pito no whakawhihoko taki mo le soni e wikeni. Ko le soni e wikeni o pehene no whakarea ko e whono hange ha whaiako. Te urapea ke whakarea pehe ka wako le soni ko e whaiako ai whono. Pe ku hoko e whono, hange ha whaiako. Ko ha whahinga re soni ke whaigea mui pe tāke kina. Ko vesi te whito ku haie he tohe te talo no me wahe ono, pe mo vesi hono ni ma o peheni ono lau. Pea te ke ofa ki a sihova ko o tua a ki holo tō kotoa, moho mo ui kotoa, moho malo ki kotoa. Ka pake tau ki whakaukau no pe ke kaweinga e re soni. Ko e whono, ko e whaiako. Pea ku talamai suko e kamata anga pehi o vesi ke whakamamau ke e tau ako. Talamai, ofa ki a sihova a ki holo tō kotoa, ho mo ui kotoa, mo malo ki kotoa. Ko whewhi tu te mau e whakahino hino koe ni. Te mau ia e whono, koe uho e ne whono. Koe uho e ne whono. Talamai, ofa ki a sihova a ki holo tō kotoa, ho mo ui kotoa, mo malo hi kotoa. When we look at a being, te ngu tau siwa ki a tokotaha.
Koe totality ne mo ui. Loto kotoa, mo ui kotoa, malohi kotoa. This free aspect of life is a totality to the whole being. Ayun tamai he ta wuhu ba taulesoni. Kay hoko e fono ko e fayako. Sa ko mea ko laki fiski tu ama no fayako I ko ofa. Ya ko sila pa mui e fakahin hoi no fai e fono. Masi e kawa leson. Ko kain te ni tau faka ko tau. He ko tau kei fono tau tau. Ko tau no ko tau kei fono tau tau. Pe ko tau tau just afitu. We have been known to be people of the book, people of the word. Thou shalt not do this. O na faye, ta ofie, saye, kovie. Hepta osi laka tau tau he fono, mi e fono ki e fono. O kono te toi ki whakafoki tau tau. To we see, offer. He fono ko tau tau ki. Ai ko mne ako I ko ki tau tau. Tala te umari au puta resoni. Tala te umari. Tamai apostolo ko Paula. Kare dia mai tolu vesi wataha ta mo wa tu bege ula wat. Bege ula wat. Kare dia vai tolu vesi wataha ta mo wa o behendo no lao. Pea ka ko ia, pea o ku kau kehe ai fono mo ngahi tala ofa ai o tua. I kai au pito. He kane fokotu ha fono e fa afuaki ai mo ui, pe he e hoko mo oni ai whakatonu hia I he fono ko ia. Ka oku whakaha e tohi kua mo ulaloa kotoa pe ki he anga hala koe uhi ke whaki ai tala ofa I e tui kia sisu kalaisi kia teki nau tolu oku tui. Ai peke whakano no pe ai whakakaukau koe. Oku tala mai. Oku ikai koe whono ne whaki mai mo ui. Mai no pe ai. Oku ikai ke hoko e ai whono ke ne whaki mai mo ui. Koe whono oku hange e whono ia ha hala fononga oku osi o mai e tau mo ui a tau tolu ia ta ko tau malu I le vau fai e fono. Ai ko toko taha whaki mo ui ko sisu kalaisi peia. Ko e u o ia o e fono. Ai mea ku talamai ai koe e te talo nome. Ofa ki e o tua aki holoto kotoa ina ping. Ho mo ui kotoa auta ping. Malohi kotoa power pe koe force ho ping ko ia. Ke tau ofa ke o tua e koe whakawhea ngai ai whono. Ka hoko mua ke ulaki aho, ko wate ulaki aho koe reso ni aho Sunday, o beni hono ka venga. Koe ofa mo mana wahe ki he o tua. Te whihui koe ni ka mata ake ulaki aho koe reso ni. Koe ofa mo mana wahe ki he o tua. Hange ke te au e whakakaukau e kau wako reso ni upehe mai. Koe ofa moe mana wahe, mo mana wahe ki o toa. Koe moe, o koe na alu whakataha, ai ofa mo mana wahe, ke vege na hen in hen. Tara mai, koe ofa mo mana wahe. Hange ke te au tara mai, ihe ofa, oku iaie mana wahe ki o toa. He ka pau he ke tau ofa, he ka ke tau mana wahe ka toa. So therefore, we ought to love God first, then mana wahe kam. Koe prosesi au e whanonga koe ihe ofa. Te whihui koe ni I reso ni. Peka ke uloto ke whoroa ua ke hoku. O kutoe mai kau tangata ke wahe tau reso ni I he houan. Koe hae mana wahe. Koe hae mana wahe. Tau tupu ke whok tau tori e whainga ata kai o ku hoko hoi mana wahe. Mea panga pe koe si e tau rea whakatonga ke whakatonu rea e whui rea koe fia. He ko tau pepe mana wahe o tau hante o mahino o kia ia wholoti o kia ai mawhai. Peko toko taha koe ke ne whae mana wahe, toko taha maulala. E mei koe mana wahe ke a te au e whakakaukau koe tairiri. Pea te ulape pe koe whakaala. Ka pau koe kupure ngā ue a pentu pou. O ku iai e mana wahe i a te au, he taimi te whakawhea ngai ai ki ai, he koe kupure ngā ue i tairiri. E koe sepi koe resone aho ni he tau wako koe whono, koe whaiako e whono, o talamai rewa, ke tau ofa mo mana wahe ki he o tua. Ka pau te ke whainga maari e pa ke lau mua te talo no me tau taha me si hiwa ke taha tolu. He kune whakaho ata mai e mālohi koe o mana wahe ki e o tua. He whakaho ata mai mālohi ai mana wahe ki e o tua. Ke te au whatonen ke mana wahe. Mana wahe ke te au tolu. Uruaki, apasia, tolu, mo ulaloa. Uaua koe mo ulaloa, pe koe tolu koe ri aki apito pe au ai kita. Koe mana wahe. He bene whakakau.
Ko time ko offer ko ki otua, ko offer ko ki otua, I regard myself nothing. Hek veel mo eki. Sa eke ofian. Ihe mana wahe. Ihe veel hi mari mohoku ofa ama, mohoku mari. Time no huai mana wahe. When it comes to my relationship with my wife, ko mana wahe ko hoku mari, oku ikai ko eku wili fia. Oku ikai ko eku wili fia. Kako mana wahe ko hoku mari, I am willing to do whatever, come what may, whatever cost. Ko mana wahe ko hingo gia. Regard myself te lama faye me ako toape, pamutal mo fi wakawagon. Oku uhinga eku malava ko eku ofa. Uhinga eku malava ko eku ofa. Nakulala ni nai kapau te ke whainga maria pa ke lawa te taro nome tau taha. Oku tokanga ke ve statolu. Tokanga ke ve statolu. Te taro nome tau taha ve statolu. Oku beheni hono lau. Pea ko e nau whanau, aia oku te eki hoko o ilo hamea, ke nau wongoi pea ilo ke mana wahe kia Sihova, koho mou o tua. I he lolo tonga oku mo ui i he whanua, aia oku mou alu ki ai i he kauwai e taha o soatani ke mauia. Ko e toiko te talono me, ko e ngahi tuku lau mea whaka osenia mo sese, pea hu e whanawa Israeli ke whanua tahawa. Tohi talono me. Ai ko ngai whakakon, ko whengane ai o tua ko e whaiako, ke oange ki a Mosese, ai whaunga totonu, e kei tauhu iai e whanawa Israeli ki he o tua. O i kai he irifia, kai he mana mai. Ka mua whatonga e whakaukau ni ka koresoni ko mau inga ia he aho koni. Talangi e o tua ki a Mosese. Mosese, a ko i e whono. A ko i e whono ke ngahi tamai, pe e a ko le vai e ngahi tamai ki he ngahi foha pe koe tau tangata hoko pe te nau mo ui akia he whonua koe o kuna wanu kia. Tuka ki o mai haki application bika tau towe hau. O fe a e tau wa ko'i a e tau whanau ia. O ku whakawai nai e tau wako he whono he ofa ki a Sihova aki holo tōko tō mo ui kotoa mo malo i kotoa. O ku whakamae nai a e ta whaia koi a e whono ke uho ai e ofa. Ke owa nā hoko a e whono ko ha whahinga mea pe o kou whai ke whakatonu ki a i au. Ka o kou whaia ko uhi ko e ku ofa. Pea koe ofa ko ia o kou ma teu koe mana waheni. Koe ofa ko ia o kou ma teu teu tala mo fuape ki e otoa. Koe mana mai. Ka wakina motoro he eki, mo waki aho, mo tau lesoni. Penduo. Patuloan, ko pe ki o mamalo e tawhapapa ko whahe kau. Ka mamoko e whakamari ko ni e hoko atu hono alofi waka tau lesoni e aho moko. E ko aho hono ko mai ke te au ko whono ko whamooni. Ko whono ko whamooni. Pea o kuhulu ai wahe ai lesoni o aho ni pe me toia te talono me wahe tau taha. Nau ski ka mata whamatala pe kia e whata anō pe kia e ai pai whekau ane nai. Tumo ka atu ki tā anō tuani i whakawā e aki ai lesoni o aho ni. I e kau kosi na ku lera tai ke sio ki tangata iki. Pukelahi au pitu. Pea maino ate au ko e whiloa whakaose ni tamu i tangata iki. Au whoki mai pa ko whiloa whamui mui mene he te mo. Pea mahino ate au e mawhutukutu ke mea hoko atu. Kai ke te aha taha ke whae ha. Kore tokoni ki ai, kore whare. Whae hano whakatontonu kita, whae hino kita. Koe alo koe o kita mo hoko atu. Nau hao whiloa umai whikiai pēo takai hake i peito. Te teo ke huki tua ko tuke hori si pau pe eki mana tu iau. Ka hapo tu e mata paa so mai ke tangata iki. O pui pe. Mai no ada ko te so mai ka te au. Ka koe rea nei hau mi ai. Koe ke ulo iau pe nani ilo e ko sio atu ki ai pe ikai. Ka koe rea nei pe peni. Ta toksio. Tau tua i pe pau
Hu ala ga he kana e pa pa te kusi. O ge fere a ngahi po po ki he fo ile a pe ko ia. Ke te au ko hu pe la mari ke te ia ko ne le fa o sia ka te au. Peni ta toksi. A ke fa kau kau ke amanaki. Ye vai to ta ko ni o te utalo no me. O ki ai pe mo me ta ta ia. Fa ka kau kau ta ta pe o ki ai. O mahino en e mohe a Moses ka mo ni fanga tamai. Kono whakaria ai e mate a Moses. E ku fie mau ke tala ki e hoko atu i a Moses ai whaunga ki hoko atu ai whanau a Israel. Pea whakamai nai koe whakaukau koe whanau ni koe whanau nai anga lerei. Hala ke mama. Koe kakai hinga ngofua, afe ngofua, ngalo ngofua ai ai otua. Whamatala pekea tau talo nomi. Vahe tau taha e moe vesi hono taha no pehe o nau alu ki ai ke no nofo mo ke nau tolu pe ke nau li aki au mahino pe ia ke a Moses koe ni e malolo ko si tangata e hoko mai hoko ati a Moses e ko sosiua o kikai ko hakau tangata lere o koe ko haa sosiua o hoko atu ai taki ngawe hakau ngawe o lere o kikai ko ha o take whanau a Israeli hoko atu o kikai ko ha whanau o lere osko ia mahino pei o tere na wao ke whanua ta lauwha alu hifo pe wahai alu hifo au ke vesi wano ai wahe tatau pe o te aspe te nau wao ke whanua ta lauwha te nau sisino he ngahi lere e mauni ai pe a hiri ko ia te nau toi afi pe o toi fou pe he ngahi o tua kehe kai tuku pea kalangrewa o tua mea ko ni Moses, whao hiba. Whao hiba ko ni ave ungahi tutuni ki ai, ave ungahi whekau ki ai. Pea ke ea ko ia te whanau a Israel. Osu mahino pe Moses, te nau afe ko. Mea ko toa pe na nau fou mai ai, he kai, mea ko toa pe nau talaka te nau tonu, whakafou ia koe Moses, he kai ke nau whainga tō ki ai, ka koe. Ako pe mua hiba ko ni ka nau tonu. Ke hoko hiba ko ni, ko e whakamo oni, ke te ki nau tonu. O toko mai hiva e vai tolua. O vai tolu tahabi, o toko mai hiva e vai tolua. Ko maari ia he whakamooni koe. Ko whakamooni koe ni e vai tolua konga e ua. Ulua ki, ko talamai e tau tōnu no. Pa ko whatongi e pēwhono, o tōnu no. Pa ko tau mimei la, e tau nofo ke hanga whatānua whiwhikau ni. Ka ko konga ua koe whono, konga ua hiva koe. Ko no hanga whakamahino mega te tau tō, a e tau ha. E toiwa loma wahe tolu e stahiwa wanua ke mai mapunye ngutu kotoa. Ko winga pa ko whakaria pe ke mapunye ngutu kotoa. E nga ona tau pehe o tau lava ngawe ai tau mohui. Mapunye ho ngutu ka pau ke pe ke lava ngawe ho mohui. Ako tau wifono ke te mai mo ikai. O tala mai e fono we are absolutely and entirely dependent on God's grace. Pea koe konga e whono koe ke tau wha tokanga ki ai. O tau nofo pehe whono ke tau taha ki whono. Kai ngalo e te tau tō tuko e whono. He e tau pese ke te au whalala i he keresi te moe ofu ai o tua. Ai kai au pito ke upehati ke whakatai au ngai a whatongia e whono. Kono whakahino hino meka tau tōre hau whono. Kai he taim ka tau pe tau tokanga ki ai. Tau toi tokanga pe mua ke ta whakitaha. O ko hanga he whono tala mai a e tau whalala mo fie mahu. Ke tau whalala, ki o toa. Ka whakau ki toha. Toha yo ai o hiri e kao e puhe fuakawa. Ko maari ia me ta whakawhai ako, ko ngai ne ua ukao ni ta whakawhai ako. Ko mea ko methodology o whai ako. Whaunga whakawhai ako. Whaunga uaki, hiwa. Whaunga ua, toha. O whie maa whai ako ia ke mo whaunga. Ke ne whai mea ko whai ako. Sai, tau hopa te peke konga whakao si. Ko maari ia i he wheitu na e ui ki ai he o tua. A Moses e mo sosiua. Ke whai kai na whakatano. Ako whaitua na uiria ki nga waki whakaosia. Pesta hadi maa peo pehe. Kana whakaha e si hoa e whare taki i he pou o e ao. Koe ave e ngowani ke talanoa o tua ke teknaua i whare taki pe mo e pou e ao. Koe heriaki maari e ia ke mea koe. O gea ngahi o wau i loto e whare taki. O kuos mahino pe ia ke o matangatani. E uiria. Koe pou e ao ne ano whatongia hono tataki mai whanau a Israeli. Te me whaitu nau iai ke whaitu nau tau mua ke.
Na e mahino pe ke o tangata ni mea. Pa koe fei tu weni o ave he o tuai o tangata. Ke tala ke te nawe hiwa, ta mo tohi e whono o hiri, ki he kāpao e puha suakapa. Ono uhi ngāi, i lote whare te taki, o ia e taipi e whakamohu. Koe pou ao, o ia e whakamahinoa e tokonakia e ki he tau whononga. Pa koe uhinga peia, o mai ai, ai pou e ao, me whare te taki, ke pununga ai e tala pōpaki koe. Ko hiwa mo whono mo kalanoa ki ai, ka i tua ka atoa heni, o ia ai o tua, o tokonaki, o whaki mohui. Sai, mahino pe mahuinga whono, o ai ngalo e te kimoto, koe mohui kāngata, o hao ki e te tokonaki, ai o tua. Malo pito, te kupoa o mai oe, aho moni te he taure soni, koe hao mene taure soni ke aho tūsi te. Pe o kulanga maria au pito e whakakaukau o umai he reso ni mea nai ngata i koa ai whakamatala a Peni ke reso ni a homoni te. He kumore ke mamako ha teitei hanga e tohi tāpu o mai koe whono o ku whai ai ho tau whakamohu. Ka ku hanga e tohi tāpu he tau wako koe reso ni uke ni o tā mai ka te tau tolu. O ku mahu inga. Hiri ho ai whai ho tau whakamohu e eiko si sukalaisi. O ku mahu inga. Ai whono, ki hono tauhi ki tau tolu he whanonga anga koe i he mo ui koe ia. Koe au pusi te whakawenga pehe, e ke monu i ai. Pea kou maria ia lahi he whakakaukau. Te monu ia he ha, te monu i ai. Koe whuirea koe monu ia, o tau si siolotoa tau tolu ia e kawako re soni ki he iku anga lere. Koe uhingau tānoa monu ia, e ke monu ia. Mana tu e weekend he tau wako koe reso ne weekend koe whakakaukau, koe whaiako e pono. Whaiako e pono. Pea koe hala whanonga koe, mai koe whaiako. Ta koe ka pau te tau tokanga ke he whaiako, te tau monu. Te tau monu. Taim koe he mala e koe ako, ka pau te tae tokanga, ka mea hoko. Te tō, te sini. Pea te fo i kita he ako, pea te hola. Pea te whai kita mea, kake loto fie maari ke te o mātua. He te tae tokanga, koe ni tāmai. Tete monu ia. Ko e whanau ena Isleri, i he whanua e talawa. Ko e wai tau taha ko o te talono me, ko e whanau ia Isleri, ki mua ke nau hu ke whanua e talawa. Taimini ia, ko e whanau ia Isleri, i he whanua e talawa. Ta koe ne monu ia. Ko e rea tonu eni na e whai e o tua ki a sosiua. Sosiua wahe uruaki, vesi fitu pia moe walu. Kai kehe, ke malohi pe a koe mo ke loto toa au pito. Koe uhi ke tokanga o whai whakatatau ki he whono kotoa pe, aia na e whekau ki a te koe, koe uhi i he eku tamaio eiki ko Mosese. O wana ake ta foki me iai ki he nima tō matau, pe ki he tō he ma, koe uhi ke monu i a koe i he potu kotoa pe, oku ke aluki ai. Na mu whatonga e whatonga tau mai e reso. Sio, koe toa wha, tau pehe koe toa wha, he whanau koe whanau Isleri, koe toa wha koe mate i Isleri. No ke i he na tō he toa wha. Koe whanua tarau wha, koe mo ui e Isleri. Ko eni ko na osi iau ki he mo ui. Na kulawe whuka ni nei kai o kai koe whanau ni whai tau wha mo ui. Na osi mo ui na pōria, na kawa e whanau, koe ni. Na kawa whanau na wha mo ui. Koe ni lotonga e nau mo ui, talangi e he o toa kia mo sosiua. Sosiua. Ke preserve mo ui ko ia. Aina kong makatuunga i ho mo i e whanua tarawa. To preserve mo ui ko ia. Tokanga ki he whanau. Tokanga ki he whanau. Talanga fua ki he whanau. He koho mo whakahino ia Isireri. Ka pau aku mo uloto ke, anggolau, ka pau aku mo uloto ke mo wikuna. Ko ena ni aku ake whai ako mo wikuna. Ko ena ni aku ake whai ako mo wikuna. Ko e whanau. This one. Ko e tohini o e whanau ke oua na mahu ia me i hongutu. Ka ke lau loto ki ai i he aho mo i po. Ko e uhi ke tokanga o whai o whakatatau ki he mea kotoa pe kua tohi ai. He koia te ke ngauhi ke monu i ai o hala, pia ke toki whai whakapoto kotoa ai. Lau iwa e ki nau te teo e ki PFT o e ki tahine tau nima.
Te lau ki koe ai historia koe o e birthday ke kakaisi. Koe toko koe birthday ke kakaisi, koe recite ta Torah. Pe koe lau e pono. Pe aku te lau e ki taia ai konga tohi ki mua, tau te fitu ke sami. Ka pau kong tau nima. E ako e same ono ia. Ako e same ono ia ke ki tahine tau nima. Ke ne lau ia hono aho birthday. Se mari, o hai me whakakau koe ni. Hai me whakakau ni. He koe whono talange e sihova ki aso siwa. Ko ena ku mou mo ui i ke nani. He whonoa oe hua huku bea moe hone. Ka pau mou pia mate. O tu kang moe. Kau ada son tau New Zealand e tai min. Tau pehe tau hau fung mei Tonga. Tau hau tu ki New Zealand ko en ko fufonua ne hua huku moe hone. Ha mea koko. Tau he tau tolu ia. Tau turia e tau tolu e ngahi mea kou tau whakakaukau e tanaki ai e mo ui. Lolo tonga o si wha tau whaka mo ui e tau tolu. Ko tau wako i. Ko e lava mea. Tokanga ke whono. Tokanga ke whono. He ko enyo ku talamai ko ni. Tane ine i ke talamai ka te ki tau tolu ko tau whakakoloa a eni. Hau ba moau. Ka pau te tau tae tokanga ke whono. Au tu si debe. Ka pau te tau tae tokanga ke whono. Rea lai au pito sione me motu ko pati mosi ke tae tokanga koe ke whono. Mana tui ko rea ne ke kau moui. Ko hame u ke rea lai ka whono ape. Ko fo u ke ofai. E koe te ke loto koe ke toa whono ka patu tama. Panongo mai ke rea lai ku fai e si isu ki he kakai pe koe kakai ko kune suka moui. Whakahawa he tahaua ta mo vesta fitu. Pea na e ika e fuu ngata ki he whewhine o ne alu ke tau i hono toe o hono hako. A ki nau tolu o ku whai a e whekau a e otoa pea mau e whakamono si skoisi. Tokanga. Ona ke whakaukau o ku whai ngofua. O ku whai ngata tamai o ku whehia a e setane ke nau tolu tau he whono. Te oe ke toi mahinoa. Koe lava me ae. Te mai ahoko. Taha whakahawa e taha Westawa. Ko eni ai whaakataki ai kakai maa oni. Ko eni aki nau tolu. O ku whai ai ngahi whekau ai otua mo tui kia si sukarasi. Ne. Ko koe kou ke whai e ai whekau ai otua. O ku lau koe lava mea. Ko whamapo e soni aho koni o peheni. Koe whono e whai ho tau whakamonu ai. He kua whai e si su ho tau whakamo ui. Ka pau te tau tala mo fua. Te ko tau wikuna. Koe le reia matato. Ka pukina e aki. Ai aho koia. Tati Moana. Whanga ngai whatapu ko whao whakimeni. Ka ata mō koe whenga maari ko ni. E ukau mai i hono wahe o e le soni o e aho koe ni. E ko tui koe whakaukau mahu inga au pito ai whakaukau o e aho koe ni. E ko hui ka pau te tau nofo ke tau wakai i he kawe inga pia mo e olo e aho koe ni une tala mai. Koe whakaangosia mo e whewha uhi o e kau tauhi whono. Ka pai whakafoki e tau whakaukau pe te tau nofo pe ke tau siofi. Ai fwoi ka veinga pe o e aho koni. Koe ngahi mea lalahi o kuha mai ai. O kuha mai ai e whahinga kakai. O kuha mai ai e ngāwe o kunau whai. O kuha mai ai mo e ola mo ngahi mea te hanga whawhi atungi ai a ngāwe o kunau whai. Sai, ka pai te tau wakai ke ka veinga pe. Ko hakakai o kunau tauhi ai whono. Ko hae nau ngā uwhai, koe nau tokanga ki he whono, hangi koe konga koe nai lawa kei, ai whai whikau. Ko hakakai o nau tokanga i kina ai whono, peo talamai eni. O kuai e ngahi me ai ai hoko kia te ki nau tolo. Lawe whai whikau kei une pehe, o kuai ngahi monu i ai ai. Ha ua ke konga e koe ni, o talamai, o kuai whakao ngosi ai ai. Hangi koe kutu uwhi hanga hangai, ai ongo whakakau kau ia. Pehe whai whikau, iai monu ia, ka pau te ke tau e whono. Ka kua mai ke whakaukau koe ni, o kuai hono ngahi whakao ngosia ona, mo ngahi mea te ke whewha ui koe mo ia, he taime o kuke whai le rei ai, o tau kia ngai whekau. I whakaukau e aha koe ni, o kune o mai i ai, ai talateu, pia mo konga uraki re so ni ia, o e aha koe ni, o ko whelawe ia pia mo sosi ua. Na ia e monu ia ia, he taimi na ne whai totonu mo ne tau kia ngai whekau, mo ne taimi na ne hoko hae ke lakanga, ko e ne take whana Israeli. Tau pepe tau whakarea, nai monu ia. He na e tonu e ne ngahi whakahoko whatongia ko toa pe, makatuunga he ne talangofua, i he tōtuuni pia mo whekau, nai oangi kia teia e he otua. Hau mei ka he sikaia, pia kure kote he tohi ko ua whamatala mea koko, wahe tolu taha, pia me vesi wanao mo i wataha.
Pai e me aia e kawa kore soni o kou toka ngau he foi konga foi wahe koe ni. Pelawe i mo monu ia kwa he sekaia. He koe kuni hanga e tala mai ai. O ku uhi he na ane whailere uraki ia. Na ane whailere. Kohono ua, o ku tala mai he whakaukau ia koe ni ka ki tautolo. I ka ingata pe he ni whailere, toi anga tonu ia. Pea whai ene mea kotoa pe he mooni. Wai foi tolu ia ai. Angarere, e kai ngata pe ne anga tonu, mooni, pea toi whai ene mea kotoa pe he rere. Foi tolu koe ni ka pau te tau nofo o wakai ki ai. Kai kona ku nofo asio ke foi wahe koe ni pea upe he. Lerei, anga tonu, mooni. Foi tolu enu omi he whakaukau koe ni. Ko whee koe lerei. Kapau te tau fuko ke e tau whakaukau ke tohi koe a mati wai tahiwa. Dai hawai e talavou ke si isu pene peang. Eiki lerei. Koe hae mea te uwhai ke umawai ai mo ui. Ka koe tarika si isu nai maari he nai pe si isu ia. Koe haa ku ke lawa iau koe lerei. He koe lerei o ku taha pe ka koe otua. Koe lerei ia. Kai mko tau hawai ke whakaukau koe moni. I he tohi koe asione vai tawhawe si anogu ni talamai ai e si isu ia. Koe koe hala, koe mooni ya moi mo ui. Koe lerei e, koe mooni e. Ongo tangata e ua kona asi mai. Koe otua, koe tamai, pea mo jisu koe ala. Ko whee koe lau maari e. Ka pau whakafoki e tau whakaukau ki he anga tonu, ki he whai totonu. I he tau ka mai ka wahai ono pea mo e wesi walugu ni hanga fukia tala mai e. Ko whahake te koe tangata aia au ku totonu, o ku lerei. Pea koe hae mea amanaki masi hova ki a te koe. Ka koe uhi ke whai totonu. Hain ko hanga i whakaukau koe ni o mai. Ko ki tautolu e nia. Ko ki tautolu e ni whahinga o e tangata. O ku fie masi hova ke tauanga tonu. E makatuunga he ha e tauanga tonu. A koe uhi, koe afio ai lau maarie i he tau mo ui. Taimi ko whakatahataha ngahi mea koni. Ai otua koe tamai, moe alo, moe lau maarie i a te ki tautolu, te tau peherewa, o ku monu ia e tau mea kotoa pe. O ku monu ia e tau mea kotoa pe, i he taimi, o ku kawai ai tamai, alo mo lau maarie, e nau ngau e whakataha, te tau ngau e kotoa pe. Te tau peherewa. Hanga e se kai hai no talamai, e tohi koe a ufo matala mea koko, ko e ngau e koe helo tu, koe mea nau toi tokanga kei. Nā ne whai aki e mālohi, mo hiwi, mo mea kotoa pe nā ne mau, e tai koku ne hao ke ne ngau, e whare tapu o si owa. Aia koe konga e ngai monu, ia he tai koku tau hai ke tau ngau ki he eiki, i hono sai o ne. Te koe hae whatongia o tau whai. Ka pau te tau whai aki ho tau tōko i ngata, o koe hono ngai monu ia ona. Sai, ka pau te tau nofo lewa whakaukau ki ai. Ka pau te tau nofo tau tolu, kau whai reson pa tau sio, ki he atalahi ko koe, oi kakai monu ia, o koe ai pe palo pare mai hau koe. E nofo ni ia ki tau sio fi whakaloku fua. Ka koe ngari soni o haga son baptaiso. Fe mo ia son baptaiso. Ai tangata na e polo i taimi ke ne whanau i hake ai, ai tangata na ne polo i, ke hoko e koe whakamelo melo, he hoko mai ai bisaia. Ko hoko kia whai ngata aia. Ko awe ka tuunga ko tu usio no uru. Te tau whihu i lewa e ki tau tolo pe ki tau tolo. Kau whai ako le soni pungpungi. Hamea oku hoko. Lolo tonga e ne whai totonu talangofua ke eiki. Ko awe e whakaosiose ni moui ko tu usio no uru o naia. Koe ha e tau whihu i te tau whai. Koe anga nai e monu ia, ke osiange ko tu usi e uru ia, kufanga he whakatapu. O mai e ka siope. Nai hoko kia ngai monu ia ke pe au pe katunga. O toi to'o ngai monu ia ka te tau pe. Ai tangata whai totonu, whakataha e alangi pe whihu ia e otua. O ku ke wakai atu setane ke tangata whai totonu ko siope. Ai tangata o nofo e otua pe ni peti ai e mama koe ni. Koe ko ai katunga ko to'o e ni koloana. Koe monu ia pe tau wakai pe ikai. Pe kwa mai ke konga whaka osi oi aha ko ni ule o mai e ka Paulo. Ko Paula ko tangata o alo malanga he aho moi ko. Sanga pate ku ne malanga ai. O ku ke asfrasios ne moi ko ave ke pari popula pe ha ai. Tai mo whakamamahi. Mea ni koe olai o tau ngau e mo tau whai totonu kono tau hi e whekau ai eiki. Koe whakamamahi ai te hoko kak tau tolu. Ka pau te tau nofo whakamaha opo koto ai. Ta koe mo ui a koe ni, mo whanonga anga tau whanonga ai. E iai e taimi te tau tū maari e pa tau whiewhia, whakawhetai ki e eiki. Ka e iai e taimia, e whakaosiose mo ui e te ke mamahi koe. Nea ngai ho tau hi whai totonu, ai whekau ai eiki.
Kaya aho ia te ke whetau laki, te ke whewhauhi koe me ngahi whai ngata, o e mo ui koe ni. Te ria na whai whange pa tau whakaukau, koe haka, pia ko where vai mea te uwhiri. Ka pau koe atungai mo ui, e ai taimi e hoko mai whakamamahi, me ngahi whai ngata a kei mui. Koe hai mea te uwhai, whe mea te uwhiri ki ai. Whama apopo mai whakaukau e le soni e anko ni, ke toi ka he pelu. Hanga he pelu e toi a he pelu mai tātao ne whakama opo mai ka ki tau tolu. E siasi, whaamiri, ka wakore soni, ka hainga. Oku ne whakama opo mai e whakaukau koni ka te tau tolu. Koe talanoa ni a kautui. Pea i he ves tātolu ku maari e ai. E koe ku ne talamai ka ki tau tolu. Na nau mate koto ape. Nei ai nihi ana e mate. Nei nihi nai tuusi hona ulu whangai whakatapu. Nei nihi nai tutu mo ui ki nau tolu. Kana ikai koe me ai nai lau. Koe me ai nai lau. Tāku ikai koe talanoa e whakaukau e koe ni. Koe monu ia koe ni. He mea aku tau mau. He paanga o kou mau. He whare o kou mau. He mea lere o kou mau. He api o kou mau. Oku ikai ke talanoa e whakaukau monu ia e koe ni ki ai. Oku talanoa e whakaukau koe ni. He nanau mamata atu ki nau tolu. Ki hawhonua ke he ia. Ki hawhonua ko te teu he eiki ma ki nau tolu. Ia kuhanga he wesi o talamai ka ki nau tolu. E taim na nau wakai ai ki ai. Na nau pi ki tai, na nau wha ofua ki ai, pia nau pihe. Ta koe sola pe au ia i he mamani. Ta koe nau nofo he mamani, koe kau sola pe ki tau tolu he mamani. Koe api ko te teu he eiki ia ma ki tau tolu. Ta koe whakaukau ia o ko loto ke whaka, ma opa ke whakaukau e hoa koni. Kaya hataimi ku whangosia e mo ui koni. Kaya hataimi ko whamamahi ia ki tau tolu. Kaya hataimi ko tau tō whai tatonu hono tau he ngai whekau a eki. Pe hange ko lumo luma i ki tau tolu. O kui kai koe monu ia mamani ia tau nofo ai. O tau nofo tau tolu, ka tau whakaukau atu. Ia api ko teiteu e eki. Ma tau tolu ko teiteu e eki ma tau tolu i langi. Ka kuhanga pehe wholwhorata mai ki tau tolu. Monu ia ka ko ki nau tolu. O ku tohi ho nau ingoa, i he tohi o mo ui. Ta koe monu ia ia o whai kia i e lau ia. Ko hakakai, ko tohi ho nau ingoa, he tohi o mo ui. O ko tui koe whakaukau ia ke whama, o ko paki whakaukau e a koe ni. Nea ngai pepe koe hanga hi monu ia o tau mao ke whanonga angai mo ui koe ni. A koe monu ia o kou lau e au, ke ukau he nafo ia, a he wani ko te teo e. Malo. Perira? Malo, ko malo ke kau no pataki mai le son de Peni e o wakai o ke tai ni pe la ya pit Ta ko sai pe ko ta malanga fa sta o fe nga dia me ta ha ko ngata pe te be ta mata ko ulu ka le son to pule lulu no ma te ta to ko kalaisi o ta fai taki anga ko le ke o formal mal pe ta pa tapu o la velave pe ke ka venga to pule lulu ka ko forma po le son ko kalaisi ho tau whai taki anga. Ko ulufuka le so ni ia, ko e whono, ko e whai ako anga ko mea kone e tātu kina ki tātou he whai. Kau, no whai ko whakau ai mea ko ni pe hangena ki whihi kia te au. Ka pau ko e whono, ko e whai ako. Pea ko kalaisi ho tau whai taki anga. Hange ko hanga he le so ni o mai kia te whakau. Na e whai ako e whono ia kia kalaisi. No mahina ka te tau tolu ia, ko kalaisi ko ene whono. Loa kiwai, ane whake e whono. Te wau mania ki hataini ia, o kuto e whai ako e whono ia, kia te ia nane hanga whotutu ka mo wha. Ko mea whoki tōtono ke tau hanga manatu i, e nā tula koe o kalaisi, i tango na hoko mai ai ki mama. Ka anoa maari kia i apostolo ko Paula ia Filipai wahe ua, Toki kamata koe ves ni ma le ke ves hongo furua ko fia lawe pe ves ni ma ke honi mo ono. No mai ka tato e Paula koe o tuaia. Kau tau mai ka te tato ni ngā ke fo irea koe tukuwange. Na ane tukuwange hono o tua. Maari e hono wharea he whakapalangi koe whare koe empty. Aia ka tani koe na hoko mai ke he mamani ta mai apostolo ko Paula. Na kai ke toi hauia mo hono tatau koe o tua. Ai hauia i ho tatau koe tangata. Nukta ki lolo toange hano whamatala apostolo ko Paula ia ua kolinto wahi ni maa visu ataha. Tuke ulawa tuwe whakatama piano wharea. Kena ngauhi e otua klaisi makatunga he ene ofa
Ai ana ikai hane ang hala koe wheilau ihe ang hala koe hiko tautou. Ko wharea whatonga ia. Ko wharea koe hono whapalangi au ki kehe. E ki nou ia wharea behe ia. Hena ngau he o tua kalaisi ene o wha ai ana ikai hane ang hala koe ang hala o nau piha. Me reke ngata pe ne hoko mai ho tau tatau kana e ngau hia ke ang hala. Kaki pe mai ve sia ne ang hala kalaisi. Na ngau hi ke he ma tau ria koe kau ang hala. Kana e whi mau ia ke ngau hia koe ang hala pa ulai pe maano ngau inga. Ke mantu pe foki. Ke qualify a kalaisi ki alu ke kolosi ku pau ke ang hala. He pe pakia. Na mo fono ko ia skeli vai ta valu ve si wa noa. Na ko tau moe na hawa kalaisi ke mama ni pe mo hono natua. Ai am le hangare va lave i mai mea koe. Ka pau ko natua kalaisi ko tau tatau. Ka ko tangata ko tau pe mo fine ko tau be e faia ko fono ia ki. Pa take tau whakau ke i mo atama he kamata anga te ke hue anga hala ia. Na ia e fui fono na wange o tuara te kinaua. Ke tā ke kina kinaua. No toka whakau ia o mai ko he toa pule lulu kia te ki tau tolu. Ko ki tau tolu o tau fie mau e tau tolu e whono ke ne hanga wa ko ne kina ki tau tolu. Sai, ko e whakawhea ngai ko e a kaisi ki he whono. Ko ho tau whai taku a ngai. Ko toa mai ai vesi ko ia bea me toi au laksione. Mai au noa vesi ono. E ono wharea he ki pāki whukoni ko e tau lua. Ko ia une pehe une nofo mau ki he otua. Oku tō tonu ke hange tofu pe ene tō onga mo'ui, ko tō onga mo'ui a kaisi sisu. Ko ia aku ne pehe oku nofo ma'u, o maari e fuke koe ke ni tau tāna ki mai fui rea koe. O koe ke pe mai bia nofo, koe te pe mai ma'u. Ai au kia whai ngā nofo koe ke nofo ma'u, he kia tu he ke mai. Sai, ko ia oku ne nofo ma'u, oku tō tonu, ai koe ka option ia. O koe ke te pe mai ke whiri. Ko ia oku nofo ma'u, oku tō tonu ke laka. Whakarea ia pāki whau koe taha. Ko pāki mo tō tonu ke ewe ewa. O hange tofu be, koe laka a kaisi. Koe irea laka a whako kua. Eke mai, o ko laka ki where tāpea, tuko nau ki laka ki where koloa. Ea koe ku laka ko ia, o ko laka peha whai tū ko whemau ke laka ki ai. Ka kapako pe mai e toko taha koe, koe na ku laka atu mo whai whekau, o mahino ia, ko e ku laka, o ko mui he whai whekau. No ka whai whakau ia ku ngā ka po solusione. Hei kai te ulaka noa ia, ka te mui, pe te mola mui wae, i he whainga laka kone whai klaisi, e he mamani kone. No ka me e o whoto mai he whakakau ka te tatu, ka wai ape tata ka mo utala noa e ka kaina e ewa ka mo o tua, a ewa mo o tua, ka wai a inoke, ka wai a noa, ka wai a e toa hame, ko e apostolo ko Paulau, ni lawe mai, a ngahi ewa ke mo e a ewa ke tau a ewa he tui, ke tau a ewa he moni, a ewa he mama, ka koe ngai whakakau, ko mea ni hanga mea te tāntolo. E anga whewhe e tau a ewa. Na uso mai pehe le sonia ke te tāntolo, e tau mo oi pia mo a ewa, o whanakau, pia mo a ewa kaisi. Na ea whewhe a ewa kaisi, e ne whakawhelawe i pia mo e whono. Ko whetau mai weki po te tohe ta, e ki tānoa whaka ospeki ai. Te unga e tohe a Isaia, mai koe hano whaua, ke tohe ka Isaia mai whaua, o hono kiki te ia o e hoko mai a Isaia. Ko hono kiki te ia hoko mai ko a kaisi ke mamani koe ni. Ko hono hinga ko ngā ke tohe a Isaia. Te unga e te vesi wa taha he ku whelawe i ai hoko mai a kaisi mo e ne ngā ue, ka moianga koe ne whakawhia ngai ki he whono. Tuke ula watu. O ku whie maari e lahi a Sihova koe uhiko e ne maoni oni a ana. He tene hākia ki e whono, pia moanga mo whakaongo le rei ai whono. Whanau ke whai ngā wewa. Koe tēmu koe hoko mai a kaisi, koe mea tēne whai ki he whono. Oaki, tēne hanga o hākia ki. Oa, tēne hanga whakaongo le rei. Koe whai rea hākia ki, o ngā wea ki he le whapikania koe magnify. Koe magnify ka pau kia ha, maha koe ngai so ata magnify class, ka iaha ki mea ne nefu te sio ki ai, o te hanga ngā wea ke so ata korika ne hanga holo i te atalahi, pa koe ke ngā tape ni atalahi, ka o toi mahino ane. Ko mea ko mai koe ka te tāntolu, koe hoko mai koe a kaisi, tene hanga ia magnify e rao. Sai tuke wata ki fui whakatata e tolu. Pate karu ke toi koe a mātiu wahi nima, vesu wata hame ua wae, Pena wharea he sua taha. Ko mo whanongo na i he kōhiri, o e whakapō. I longa i e whakapō e awe e ke whakamau. Mesi o wahanga e kaisi a magnify.
whakaatalahi te ai ke mahinoange. Pere vesi o ka awau tangatu. I longa hata haku ita ki hono kaenga o i koe vane, e ave e ke whakamau. Sai, tu hata hui whatangata e taha, mati wa hini mai pe, vesi wa fitu mo wa malu, vesi wa fitu, ko mo whanongo na e tala ki e kakai he kuahiri, o wai tono, hui whanoi, o wai tono, magnify e kaisi he vesi wa malu, ka mo whanongo lelei mai ka ke au, ko te sio ki hape whini mo hori kovi ki ai, ko tono iaro. Whaosi, mati wa ta ua, vesi wa ki ke taha whalau e koe i to ya sione, wahe ua be mo luke wahe ono. Koe mau sāpatene e kau wākonga. Nau tori ai uite o kai he sāmane. Pe hangarewa he kau whāre si o whakanga. Hangarewa e kai so magnify e fui lākunia. Ne tō mai pia fui example e ua pe me he whakawa motua. Ai ngāu e sāpate e kau whai whekau, ka koe niti a te whai. I kai ke ngā taina ne ngā wea ka te iwita, e hanga koe e te iwita kai e mā tapu, he whare tapu, ai au i kai ngofua, ka koe niti a te iwita. Ai a koe magnify ia, me koko ki whamama whaita whako ni, koe haka tai miu ta whakau kau, to kua na ia lao fo o ia klaisi me lao moto ai kai. Koe hoko mai a klaisi une magnify ia lao, ke toi mahindo ange ka te tāngau sai. Koe konga kou tō ere so ni e konga whakahono ua. Kai ngata pēne hanga whakatalahi e whanau, ka une hanga whakaongongo lere. No e ngā whewhe hono whakaongongo e angongo lere e klaisi ai whono. Te wiki i ngā wea ke toia sione, mai taha whitu vesi wha, he toi ACF urea koe ongo whakaongongo lere. Mai ka te tātoro he apostolo, i lotu koe asisu, wo whakaongongo lere i koe mamani, i e ku talango fua kakato, ke ngā wena ki whakaonga ia. Tā koe koe whakaongongo lere i, ko e te talango fua kakato. Talango fua ka katoa kaisi. Ko tui, koe konga ia, o ku tokanga mai kia e resoni. O kai ke whemai resoni ke tau magnify, ka tau toi magnify, ka toi te tapu, koe ne hala ia, toi tapu mo ne whepaki paki. Koe tau konga a tau tolu. Toko e whono ke ne hanga wako i tau tolu. Kai malama ke tau hanga whakangongo le rei, ai eki. Ke au tau malama whakangongo le rei ia, ai tau talango fua ka katoa. Konga ia tō plaruka tūmua ke o mai tau whama apopo le soni, a tō tuangi ka whakau ke nā tō tānaki mai. Te o mai e whama apopo ni e tohi koe a tangata malanga. Vai ono taha ua, leso no tā tolu mo tā whāu, pe ono wharea ki pāki koe ni. Koe whakamā apopo e ni a ngāhi mea kotoa ko urea atu ki ai. Pe ke apasia ki a sihoma, o tauhi e ne ngāhi whekau, he koe kotoa ia o e tangata. He omi e sihova e ngā rau e kotoa pē ki e whakamau, kai oma a e mea kotoa pē o ko fufu, e wile ia pē kou. Ke whatonga e fuirea koe kotoa pē. Ke apasia ki a sihova ne lame ki ai whakaua ne nai. Pia ke talango fua, he koe kotoa ia o e tangata. Ai ako hanga e he whono, o ako ne kina ki tau tolu, mo whakatonu tonu ki tau tolu ki he whonga koe o e apasia. Nā tāna e whikau e te mana mahe pia mo e apasia, hoko ia te au i he talango fua pia mo e apasia. Pia koe whakatonu ia o e whono. A koe ki tau tolu ki he apasia o tua. Ne a koe ki tau tolu ki he mou ia ngā wai. O tau natula ngā la whoki, o koe ki tau kare rato ke rea mata. Ka aku hanga e whono, o ako ne kina ki tau tolu. I he kotoa o e moui. O ne ako ne kina ki tau tolu he mahu inga o e moui. O ne ako ne kina ki tau tolu he tau moa o e moui. Ne ako ne kina ki tau tolu he uhinga o e moui. Na mo e moui au. Mo fia whakaosia ke vesta hawha. Mai pota ko Solomone. Tō kanga au pito o pito ki whai ako koe nei tamako whono. He koe osiange ai ako e whai ki tāna ki tu unga. Hono whakarea e taha. Ka hiri ange ai ako e hiri whaki ai ki mataito. Sai, koe kama whai ako whuki koe ni, o ku kehi e mato e whai ako. Koe ka whai ako whukia, ka whai ange pepo tōhata. O ku te ita pehe kai tōkanga, e he tamita, ku te whakawhai ia hai. Ko whono ia, kai e pehe. Neongo ho tonu hiwe hiwa, ka ke hala he fo i taha,
ko ne osko to ai be pa henwa fa ta ma upe pa na ke si dia I no ko to ka ko kai ke nga ta be ne no ko to na mai apostol ko Paulo ya kare dia vai tolu be songo fulu tene to fa mala ya ko o ko kai be to e ufi e fo no o da mo no ya anga ko Christ o da mai apostol ko Paulo ya lo ma vai valu be su aki o ko kai ke ya fa mala e te na to ya Christ so ka ko to onga ya e fo o he mani ne la ke ka tanga da ko mo tanga ta ka o mai e fo no ke ako ne kina ki tau tolu I he whanonga anga koe ni o kai ngā tape o e tāpua ki he whanonga anga koe ni ka hatoa ngahi hako api ko teu ka te tau tolu ulunganga ni reia o to tolu te whima me te tau tumo e ka tāna o ia tāna ki mai whaose aki ai rea soni o aha koe ni mālo pito e tā malo e whakapolo whakakato e ako e tau rea soni o rea soni oku ia mo whia tāna ki tau whakakato e tau rea soni se despeta beua ela pege o tutu la pege o que pela la ve pe na ko ki ki hele so ni ko ki ka pana na fa so mai o marie ko na pa ta no ke ya Moana wa o pege pa ta no ke e ta ta ki e ai fa o sia ko ta ki fo no whakawhelave mai pe mo e konga koa a koe e kule soni I o mai no ia e o sia wa o pe taimi he te ofa ke I te ofa I pe kita he whono o weke toi hoko whono pa me whakao sia te ko te ofa ki ta ia ko I ngā ko te ofa ia kalaki te ofa I pe kita he whono ta wa hai pe whanki mamulu mulu mo whela ngā ke tau I whono oko ka kita te ka toi whumeang mau inga e kua whate te sio ki ta ia ki he pare tāna tuunga Maro bit, maro bit ko loto peke o me ki tāna ki whaosi pe whakau koe aho ni whama mawhai ko uhi ka o pe tau whono ngā mo tau ki whai totonu tau whai I hono tau hi o whono ai eiki pia o ka hatu unga ko tau mate ko uhi ko ngahi whawhi ātungia mo ngahi whakaongosia o koko ke tau mo ui ko kore peke tau wakai ki tohi koe a whahawa e taha whai pe vesi hono taha tolu o kune hanga talamai e te tau tolu. Pea ne wongo I ae leo lahi me he langi o pehe mai kia te au. Tohi. Tohi. O mono ia talu mei heni ai pekia o pekia I he eiki. Io o pehe e lau maari e koe uhi ke nau mālolo me nau ngahi ngāwe pea o ku mui kia te nau tolu e nau ngahi ngāwe. O tui kuhanga e whakaukau ka moe vesi mau inga koe tia o mai ka tau tolo. Ai e beha taimi ko tau mālolo ai ke ngāue o tau whai, ka moe taupi o tau whai ki e whono ai ki. Pea hoko ai o mate e tau moi ko huka ngai whawhi atu ngia, e tau tuu whai totonu mai ai ki. Ko rea mai ai lau maari e tohi, tohi o tau hingoa, tohi a te hingoa e whai whekau, tohi a te hingoa ki matolo, tohi mai e hingoa o nau tolo, o nau kau he ako anga kongkongini. Ke nau mālolo me whakaongosia e mo i koe ni. E ko whamahino e nau ausia e pare ko te tewe iki ka koe mo i tangata māla. Alo pito koe lawai e tau leson whakasapate koe ki e ahoni. Pea ka pau oku ke mea mai mea wheituku pe o pe. Pea ke whehu I koe ni. Pea e lava whe rewa. Ke umaku pusi ai mawhai mo i mālohi o e whono. Ko votua whakaukau na e kamata ake leson e ahoni. Ofa ke otua aki holoto kotoa, ofa ke te aki ho malohi kotoa, ofa ke te aki ho mo ui kotoa, pea ko eni pe malawa. He ko ho ofa e whakaea sisu, o ku ikai ko koe te ke lava o tauhia, ko sisu ia te koe te ke malawai. Ko rea pentu pou, whai e taulotu whaosi, pea o mai rewa ka hiwa e taulotu, e tauhiwa, pea teu te rewa e tau programa malawi. Pai no whakakato, no whakaingia, whamaro, no whakaau atu e soni, na tolo, no mai te mai. Pa mole ki mau tolo, pa mana mau whakautunga hao, a ho ofa, ki haka ngata te mai. E tātao e ki mau pore ka tutoe, whakakato e mau kakakato. Whakaau
wa pe to na por kala ma mo ni wa fa sisu ai su ko ba mo fa mo. Amen. Tumatu kua whatapu ki o tua mafi. O kone awhio I o tau lotolotonga I houa koini. Tapu ki he whanau whamopuna hau iki. Tapu ki hamatapure. Tapu ki he whaiwhekau hataglot. Tapu ki he taha kotoa pē. O ku ke mea mai I he houa whakakoloa koini. Ka e talangata moau, o whai ki tua mamao, ka tā mō kua e whainga maari e houa koini. Ke o atu ha taritari fia, taritari mawhana ke te mōtolo, e houa whakakoloa koini. I he tuku hao taimi, ka ke kau mai I he whanangoa, o e pōpoaki o manaki ke vahe ma ki tautolo e houa koini. Pia koe lotu beia mo e whatawange, I he tokoni, pia mo e tataki ai eiki, e lawa ke hoko ai pōpoaki o pongpongini, ko ha mea kai whalau maari e ia, ke tau inasi whatahai I he pongpongini. Ia e whatamawahe ke kauhiwa, o kunau to'o whatongia e pongpongini. Pia koe lotu beia mo e whatawange, e hoko e nau to'o whatongia e pongpongini, I ngai hiwa te nau wahe mai ko ha tāpuaki a ki e tau mo ui. Whitoa whainga maari e koe ni ke u taitari lerei a e tangata o e pongpongini. Kai sola ke te ngmotolu a e tangata iki whaiwhekau, Pelikani Esau. Ko e tangata rea ia o e pongpongini. Ko ia e o ko
atu ha taitari fia, taitari mawhana ke te koe, taitari whaiwhikau he pongpongini. Koe lotu pe mo e whatawange, koe ha ai wholofola, ko ke teu i he pongpongini. Tungmua ke hokoia koe mea tokoni, nei kai i hao whakaukau whai tangata, kana e rea lau maari e whafonga i te koe, ke wahe mai ai wholofola mo ui koe pongpongini. Koe ai ki mua ke tau hoko atu i he pongpongini, o gai ai whaafi mawahe ki e kauhiwa o kunau whahoko whatongia e pongpongini, kauhiwa ai whiohianga i teni, ke nau hanga o mai e tau hiwa uruaki i he pongpongini, pia ka hiria te toki whai ha tau lotu. Maro.
te whaafe ki he lau mari katoa pē, aku ke whanongoa mai I he o pē, e tau hanga ke mua ki he eiki I he lotu. Ko ia e koe whaafe ke mō kui, ka te utaki mua I he lotu. E o tua mafi ko mau tamai ta e ngata ai a Fiona. Ai a Fiona oku ke I pūre tai liua pē, talu mei mua I mua. A umai ki he lolo tongani pe pehe ki he kauna oku ke I pure wharewerewa pe ai a Fiona ia. A koe nā ke wholofola ke hoko pena e hoko ia o whatatau pe mo e whina ngalo o e a Fiona. Ki mautolueni ko e whahinga o e tangata. Nā ke ngauhia me he efu o e kerekere pea ke ho mai a e manawa e mo ui. Pea mau hoko ai koe lau mari e mo ui. Ai a Fiona o ki kai ha me aia e puri peunga me a Fiona. Pea au ki he loto o e tangata o ku toka a Fio ia e a Fiona. Whawhetai he koe o tu aia o ku mau whiri he haua koini. Ke mau lotu mo whai gei e mau huu. Mau fia e mau kau whataha I ha aho peheni e taha. Ko ha aho ko ke whakatapui ke whiohi ai pe moho kakai. Ke whai tāpui ki nai e nau mo ui. Ke talatala no ai mo ki nau tolu he whanonga anga e mo ui koini. Mau ilo whapapau ko ofi pea api. Lahi hono ngahi whaingataa he whanonga anga te mau whanonga ia. Ka e whawhetai he kuke ofi mau pē ki te mau tolu. Ke whai hono ako ne kina he whanonga ku mau whai. Mau kau whataha he pongpongini he hiki hake ho tamai o eiki. Ka koho o sevaniti. Amanaki ke ne wahe mai ai wholofola mo oi o e pongpongini. Ka koe efu peia iho ao e o tua. Ka mau korea ho lau maari e. Ke wha ufare I he ne mo ui. Whamanatu ai teu ko ne whai. Talatala noa kia te ia ai lirei lahi ko ke tōnaki maha o kakai he pongpongini. Peka mau ka whanongoa ai pōpoaki o pongpongini. Tuku ke mau ilo pau na mau kau pia mo a Fiona. Mua o ke tataki ai whanonga anga. Hoko pe ai a Fiona koe o tua koe o mau mo ui. Ka mau molo mui wa e atu iho o tataki. Pia lawa ai ke mau laka tuai me he ikuna ki he ikuna. Whai tāpui kina e kau whanongo toa pē o nau whanongo mai me he o pē. Pē ke kau hewa ko nau whai e tō whatongia e pongpongini. Tā puaki mawahe me a Fiona. Pē ke nau kei whaongongo rei pē a Fiona he mea hono ko toa pē. Whamore angeana kua tō ki toa ai lotu whai o whatatau pē mo e whina ngalo e a Fiona. Ka ke tari pē mua o whatatau pē mo e lahi ao alo o wha. Ko pau e pēte mau whie maari ai I a kalaisi ko alo ko mau wha mo ui e meni. Whainga maari e koni, tau to e kore pe mua ki he kauhiwa, ke nau hanga o mai e tau hiwa anga wa I e pongpongini. Pea ka hiri ia e tōku lewa e whainga maari e ke tangata eiki whai whikau, ke ne o mai ai pōpua ki e pongpongini. Malo apita. Siso te me tu whaae tō tongi, ho atape I he pō. Vai tō kanu mo taure o mau, we mama ke uroa. Kuo ke na teu ape kia, Apinge ya kua teu e ilonai o kutau kei leo. Kari he tene hau. Ma fo ai ata ai pongi. Tene ui taha
pekia, apinge ya kuoteu te. Ilonai okutau ke ile o. Tali hetene hau. Kuoke mateu apekia, apinge ya kuoteu te. Ilonai okutau ke ile o. Tali hetene hau. Tali hetene hau. Kumalo ke kauiwa e popo ki hiwa whakamawhana, whakalau maarie o ku wahe mo tautolu i he pongpongini. Rau koe tāpua ki ke te awa e pongpongi koe ni pia ko kore ke hufanga pe mua he tala whatapu ko toa pe ko tautou ngā ue tu ake e pongpongini. Ka rā mō koe whainga maarie o e pongpongini ke u whafonga e lau maarie e ki i he whakakaukau e o mai maa tautolu i he pongpongini. Whamalo ke e reta tui Moana Pahulu e tali lei ko whai mo tautolu. Lutu uia ki anga e kia whai tāpu kina whakawhia ngai e whakahoko i he wholofola i he pongpongini. Te utue kore peke kau hiwa hiri e ni ke o mai e fui hiwa i taha. Ka o kou fia ke tali lelei kau watu pa mo ere taha tali lei e kau hiwa. Mahalo pe ku tōlaha ki motolo ku mo mea mai e o pe o ki he kau hiwa e pongpong koeni. Ne makatu unga o e whau ke hako e ngahi hiwa. Ki he poro kalama laivi o e wikeni. Me he wheo hi anga i papatoe i he te pire pool table, te pire hoka. Pea ne whakakaukau ai e whakakaukau koe ni ke oua e whakahoko pe wheo i anga koe whia ata pe mo e whakatamaiki. Kai lalanga ha whahinga whakakaukau ke whakatupure kinai pea mo e whiohi i he tauhiwa ki he eiki. Pea haurewa e kau tangata mo e whakakaukau ko ia. Mahapeku mo mea mai o whanongo ko taku atu o no ui ki nau toru ko e whiohi anga i teni. Na e makatu unga no ui nau toko whiohi anga i teni. He kamatanga koe re soni e kuata koe ni. He apiako ko i teni. Pea mo e hingoa ko i teni. Ko pea oku uhinga ia ko e whetokoni aki kai ke ngata ai ko e ako. Wheitu o whaia e ako i. Pea ne whia kau tangata ke whakahoko ai peki nau toru ko whiohi anga i teni. Ko e makatu unga hiwa e aho ni pea o koe ko hakulanga i mamahi. Ko kore peke u ngawe aki pe tala noa koe ni. Na e ngahi wike ko tau situ a pea mi ai. Na ku mau whainga maari e ai ke whakahoko e whakaeke taha e mokopuna. Na e ui ko Sosifa, loko tui junior. Pea ne hoko pea mea whakakaukau ne take e manatu ki he kuia e mokopuna koeni ko e whaifkau. Pea koe nau manako ki he evangelio. Ne mea atua whaifkau hufanga ki vai whanua hapai ki e whakahoko e evangelio. Pene tātana ki rewa e kau tangata o kauai a Sosifa. Ke nau whaua hiwa. Mo ngai kunupu hiwa. Koe hui kono talake o ngongolere e ko sisukarasi. Temina e whakahoko e whakaeke ki mokopuna koe ni. Ne hangi o ku wanamana iki mai. Ai whekaua e eiki i he moui. Ko lahi pe more taimi ngahi maari e keke o no fogoni. Ka koe haa te uwhai, koe haa te mauwhai. Ke whakaakua ke ongo lerei. Ne ongo e taimi whakangata mo whai ngata au e mo ui koe ni. Koe ena e korea rewa e kau tangata, whakahoko ai e whakakaukau hiwa. Pea whakatu ai mo e whakakaukau e pōpoaki o e pongpongi koe ni. Ka venga malanga ku peheni. Taimi bege tau alu.
Kawenga malanga kono whakakau o peheni. Taimi pe ke tau alo. E to e whakakau me tohi a luke e taha whaave stahano ke ua tolu ko e tala noa motua. Pea koe whakakau o e alu he kōsi peri. Koe whekau mālohi tahaia koe tuku mai e sisu. Pea ko tau mo ui tau tolu i ha kuonga o ku whakawhie maari e pe tau mo ui a tau tolu. He ku whaka mo ui pe misini pe alere. O ku vāma ofi pe whetu taki. Ka ku porei tau tolu he ongo lerei. Kua taimi ke tau alu. Pea koe alu ko ia, hei kai malawa e whekau ke whakahoko, ka pau hei kai wheilau. Hiwa a ngaua, whawahare sone o mai i he pongpongi ni. O ko porei koe ke tuku mai ho toka ngā ki ai. Pea koe hiwa he whakakaukau e peheni. Te ula watu e ngahi vesi koe ni. Pake nofo whakakaukau ke pore koe o e alu. Matiu ua walu vesi tahaiwa. Ko ia ke alu aki motolu o whakalotu ia ngahi Pr Anga kotoa be. O papi taiso aki nautolu e huafa e tamai alo moe lau maari e maanioni. Whanongo be, alu. Ma ke tahono vesi tahanima. Pea behe ia ke te ki nautolu mou alu ki mamani kotoa be. O malanga aki ai ongo lerei ki e kakai fulupe. Koe whakakaukau malohi ai alu. Tulawe ke utalatu he pongpongini ki e siasi. Ka pau hei kai ke alu, hei kai lava hame ai e taha. Kai ngalotu ka pau hei kai ke tau. If we are not willing to go, hei kai lava e ngā ue ko ni o laka ki mua. Ka nei ke tamai e Peterea ko te vitai e same te au ua no mo vesi ono. Ko ia o kune alu atu o tangi. Pea ande ene tenga mahu inga, tene toe hau he fia mooni ene ngahi ui te whakatahamuia. E mai kau himai hiwa o e bongbongini, pea koe pōreka te kitautoro he kamata anga e pōpua koe ni. Ko ke mateu nai ke alu, he koe taimi eni ke tau alu ai. Kau hiwa, mai tau hiwa whawale sama. Oe
Koe whakakaukau maari e mo mau inga o ku rekoti he kosperi aluke. Wahe hongo fulu maa wha, vesi hongo fulu maa no ki he ua tolu. Luke tanga wha, vesi ua no ki he ua tolu. Rotonga o whakakaukau ki he talanoa maari e o ku hiki koe ni. Te utoa mai e whakakaukau e wha, te kai ke fuoloa e pōpaki o e bongbongini. Ka pauna ke mea mai ke ngai hiwa nai o mai e kauhiwa, koe konga pe ia o e pōpaki. Ulaki o e whakakaukau koe ki he alu. Hoi whanongo. Koho whatongia, koho ku whatongia, ke tau alu o whakawhi i mai. Ulaki e me te utalanoa ki ai. Ua. Koho tau whatongia, ke tau alu pe a ko i pe whakahino hino i aki nau tolu. Tolu. Ko tau whatongia ke tau alu o whakamoui, whakamana vai, whakaake aki nau tolu. Pea ko hono wha, ko tau whatongia ke tau alu pe a whakakau ki nau tolu ki he whiohianga. Nā kulana he kamata e whakakaukau ki he whiohianga o whiohianga i teni. Pea ko ene taha e whakakaukau ke whakakau mai ki mautolu ki he whiohianga peni. O whakahua mai e ongo ti konia ne uhu ka te au tara mai. Ka pau na kai ke whakangata e whiohi, ka pau na kai ke kei laive se asi. He kai ke hiwa kau hiwa e ko nimi whai lotu. Kai ke uilapu ka uhinga ongo ti koni, pe ku whielere e kau hiwa e te nau mana tore sio ke kakai. Pe ku kai ke nau whiunga na to ke nau hiwa. Ka koen, i he whakakaukau o e alu, kua whakakau ai he whiohianga i teni, ha tāpea ku whie kau. Ke kau he talaki o e ongongo lerei. Tau whoke he whakakaukau. Luke, tawha, tahaono, ki he watolo. Mui pe kau lau watu e whakakaukau he kai ke fuoloa, pe atoki to'o mia e whakakaukau ko e pongpongini. Pea koe toko tāna e nofo o kai moia, i he ene whanongo ki he ngahi me ani, nane pehe kia te ia. E monu ia aia tene kai mā i he pure anga o e otua. Pea toki pehe e ia kia te ia. Na e teu e he tangata e toko taha ai oho mohe lahi. O ne tala ia ki he toko lahi. Pea hoko ai feitu upo ke kai, pea ne whekau e ne tamai o eiki, ke whakaha ke te ki nau tolu na e tala ki ai. Hau he kuo teu ai mea kotoa be. Pea na anau loto taha kotoa be o kamata whakawhisi. Pea pehe e he uruaki ki a te ia. Kua u whakatau ai potu whonua, pea o ku ngari ke u alu o wakai ia. O kua u kore ki a te koe ke tukua ngeau. Pea pehe e he tokotaha, kua u whakatau ai taulua pulu e nima, pea o kua u alu ki hono aahi. O kua u kore ki a te koe ke tukua ngeau. Pea pehe e he tokotaha, kua u mari mo e whiwhine, pea koia e ikai te u wha alu ai. Pea liu mai ai tamai o eiki koia, o whakahake ene eiki ai ngahi mea, ai ngahi me ani. Pea tupu tā maki ai eiki o e whare, o ne pehe ki he tamai o eiki. Alu whakawave ki e ngahi hala motu a, mo e ngahi hala sii o e kolo, o omi ki heni ai masiwa, mo e mutu, mo e pipiki, mo e kui. Te pehe e tamai o eiki kuo whai o pehe, ko ho o whekau, ka oku kei ata ape. Pea pehe e eiki ki e ne tamai o eiki. Alu ki ngahi hala motu a, mo ngahi mangai hala o whakawhei aki nau tolu ke hau kai whonu a hoku whare. Ke kaulotu. Lau mari oni, whakarea ho tamai o eiki, whakatatauba mo o wholofola, a lasi ho mauloto ke mautari e whakakaukau. Amen. Taimien ke tawal. Whiohianga ki a koe he haua ko ni pe koe tauene fiha, aho o kau pe koho o ilo e kosi sukalasi. Ka mau te utoe whakarea e whakakaukau, koe tauene fiha ho maheni mo sisu. Kua ke whakatoka ngai nai e whekaulahi, o e kosi peri,
Ko ke whakatoka ngai nai, ai tuunga mahuinga, e lama i ke whoki mai ai ho tau e ko si sukalaisi. Ko e tau ene whiha Pelikani a ho tari ai e ke. Ko ke whakatoka ngai ai whakakaukau, ai mea pētaha. O ku uhinga ai, ai tau kau ke sino kalaisi. Ko whanau nai kai ke uhinga ho kau au ke sino kalaisi ke whakamawhana pēsea. Uwhangai whakatapu. Nai kai ke uhinga e tau kau ato ke sino kalaisi ke tau lava mai pe ke whatongia hiwa. Nai kai ke uhinga e tau kau ato ke sino kalaisi ke tau haupe o whakatau whatongia whakaereta. Whatongia whakatīkoni, whatongia whakatīkonesi. More ke mamao. Kako ene e uhinga o ku tau kawa i ke whatongia pe ku tau kawa ke sino kalaisi. Ke malava e tangata pe mo e whine he sino kalaisi ke mateuteu ke alu. Talange tō taha kono hata whaki ko ke mateuteu ke alu. Kau hiwa, talange ko mou kau ngā hiwa, tu koe mohe ka mou teuteu koe taimieni ke tau alu. O ku maari e whoke tau mo uia tau tonu ka teimu ku tau nofo noa i ai. Teimu ku tau nofo noa i koine. Teimu tau nofo noa i ai api. Ne hangea ku veri ho tau lai wa e o tau tonu ke tau nofo mau. Hangea ku tau veke tau tonu ke whai mo tau alu. O ku kai koe alu e te ukala noa kei o ko uia. O mea koe he whapalangi koe alu noa ia. Koe alu koe kou loto ke whakamama whai he pongpongini. Koe alu ke langaha ke sino kalaisi mamani. Ke whakawhanua ngalu tuku i palataisi. He lava ke tau teu wai, ke tari ho tau eike, o ku amanaki ke whoki mai. Ku ke mea i koa uhinga o ke i whakatau pi koia eike he whoki mai. He ku te ki ai toko lahi whe unga e kau alu. O ku te ki ai lahi whe unga e kau alu, ke whakaau e ongo le reiki mamani koto abe. He ko eni ai whakailonga whakausi. Ke ea uia ki mamani. Kai malanga pe ene a uho e whanongo kapau ku ke mateuteu ke alu. Koe tala noa maari e whoke oe alu he koe ne tuko he tai minuta ospe hepe. Men, osi fie alu au ia o whai whekau. Mana te mwana aku ose au whai whekau. Uia ku aru ki tungua. Masi ke mousio mai he fuhu lahi mone aku mohoku loto ke aru ki tungua. Aru o teu ke ako whai whekau, o se ako whai whekau, tala mai Pelikani au ki tungua. Ko tungua ko ku kolo ia. Hami au ki tungua. Sike ngai whakakau. Toko lahi a tau tolu, tau homai ke siasi he taimini, kau ke mo ui koe nipe a tupu re kina tau mo ui, pa tau wau ke tunga, koe no whekau i mai tau alu, pa tau toki nofo, man, I am so comfortable at church. Koe hamea kau katoe aluai, o si whawhanongo pehe ngai tala noa peheni. Ta uene fiha e mautotongi e whare lotu ngalu tuku i palataisi. Te utoe alu o ka mata fo au. Ke utoe alu, ke utoe tāpupuha fo au. Te uwhakatoa anto e whakakaukau o e pongpongkoni. Are you ready to go? Kuke mateuteu nai, keke alu. Waki. O e whekau ke alu i he pongpongini. Ko ngā hiwa koe na e hiwa ke he kau hiwa. Maa koe kupu hono ua. Alu, mo unga, te rea, po pao, sitima, pe wakala. Mo sio ke na tula e alu. Alu ia koe wheilau. Alu ia koe wheilau. Pe popao, pe sitima, pe wakala. Kai kehe peke malawa, ai wheka wasiowa. Koe manatu merie ki he kukui, koe kukui ko viriwa inga no hingoana, oe kia ke kukui, ko hamea ko toki ilau ki muita ko mau whakaiku koe tāufa, ai whamiri koe whae. O to tonu ko ene tamai ko Ilaisa tāufa. Ririu ia e he Palestini se stonga hau e ki ko sola a. Ui e ia ko Ilaisa wainga. Wainga he loto. Kai ngata pe wainga. Na e nofo mau kui a Ilaisa i o ua.
kai tau sias ki tungua. Peko tai mo fe tala fe kau koe mea whakalotu, o alo po pao pe ilai sai me o ua ki tungua ki hawhewa. Ta tau ai pe e matangi komi pe matangi lerei, o ku alo pe ne ki po pao, kai kehe pe ke lava o tala e fe kau ia ai lotu. Tai mga ko whawheu i Pelikani, te ke lava ai fei lau ko ia ka ke alo. Te ke lava. Alo, o whakawhei mai a ki nau tonu. Ha mo ke vesta hauno, sipe ke vesta hauno ko talano na kulave ki ai. Nuke tafa, vesta hauno. Pea toki pehe eia ki a te ia. Na e teu e tangata e toko taha ai oho mohe lahi. O ne tala ia ki he toko lahi. Toko whiha ia tau tolu ko niku tau osi ilo e kosi sukalaisi. Toko whiha ia tau tolu ko ni, ko e tau ene whiha e tau maheni mo si sukalaisi. Tu kau whehu i atu. Toko whiha ko ke tala ki ai le leia si sukalaisi. O ku ke ilo ko ilo ia si sukalaisi ko fu kato hanga ia. O ke ilo ko ilo si sukalaisi ko fu lele ia. Ko fu lele lahi ia. Ku ke lava nai o tala si sukalaisi ki o kau ngā whono ngā. Paula mo viriami mo ahomana a ko kia ko mo waka. Mo kau tau mata ko mo alu ko tau mata o. Ku mo lava nai o vahe ia si sukalaisi. He ko ene ku tala mai he whakakaukau. Ko e kātoanga, ko e ilo a sisu kalaisi hoi whanonga. Ko e kātoanga, pea ku to tonu ke whakakawhi ko e ho alu. Ke tala e le rei o sisu kalaisi. Amen. Amen ni ke whewheka. He ku maari e whakakaukau, ko ene ko tau, hangi o lau, ko tau fute ngia he ilo sisu kalaisi. Ka oku whakaake, ka oku tala. Ka oku tala. Ma whatara no mo e re tātaki. Ko tanga re tā, o kai pifo ke ufo iau he malanga whakai evangelio. Kai ke ufo iau. Ka koutu ia ufo i ka inga lotu e whakawhe. Apo pe mai re tā, he koe ha, ko beto. Koe malanga, ko tau ai pe mo nau tolu. Koe malanga, ko tau ai pe mo nau tolu. Whanongo! Ko taimi ke tau alu. Saya, fefe fai diwani, o ku tala e le rea si sukalaisi. Tala mai nei kege whaata ofi. Teu he ta mai o e kie ne fu katoanga, pe kege wha puke, na ane tala ia ki he toko lahi. Tu kau pore e whewanga i teni, pe o ku lahi fefe ho ilo kia si sukalaisi, tala. Koe haine au tau tala i he wheo ianga. Whawhe kiki, tau lau, tuku hifo. Tala le rei o sisu kalaisi, alu o tala le rei o sisu kalaisi. Amen. Tange toko taho tawhaki, tala le rei o sisu kalaisi. Koe lau koe sestonga whakalahia e koe mea mai kau tau kei wholofola. Ua! Alu, heu ki ai ho whatongia ke whakahino i ki nau tolu. A koi. I taka mātiu wahe ua walu vesi wanoa, peo no lau, o ako naki atu ki a te ki nau tolu, ke nau tokanga ki ngahi mea kotoa pe, aia kou whekau ki a te koe. Sio kai whekau, tarangi he tamai o eki koe nani teu e kātonga, kene kau tamai o eki mo alu. Mo alu o tala. Tala alu ke ngahi manga i hala. Alu o whakahino mai nau tolu ki apini. Mo tala ki a taha pete mo. Mo alu o tala ka nau tolu ke nau hau. Pero wharea koe taha. Mo wo show them the way home. Talanga ka nau tolu ai hala koe ke whetua ku whaiai kātonga. Kai ngā lotu. Koe hea mea ku tala ke kakai koe ku mou wheo hi aho kotoa. Do you show them o ku ke tala ka nau tolu e hala ki he wheitua ku whaia e kātonga? Pe ku ke tala e koe ia ha api o ha taha o ku ikai gene ilo ko api ia.
Ko maari ia mau pehe. Mau feo hikon me kau tangata. Warpeo ki laivi hake a Paula he maloto he laivi ko e kai. Pea whakane atu e keo pehe. Paula ko fe ena. Te mai Paula. Ko wesi e ni aki o sila. Ta koe koe kai o whai apo wiki ka. Koe hao mea utala. Ko ilo ko ke ilo fe kau aku mo si suklai si aru tala ia. Koe kau whanau mai. Koe maari e lahi ni mea ku tau tala. O ku si ke lea ho tau ngutu he mea ku tau tala. Ko tau ulunganga une o si tala pe e mea ku tau tala. Koe maari e ne tala. Si o mai kakai aho toko naki tau teu tau aru he lotu tau siasi aho fitu. Sio kia, aho fitu. Pagolotong koe wike. Ko watu pe kita he feitu kou te tuuai. Ko hao mea utala. Whakahino hinoi. Tala mai. Ako na ki nau tolu ke nau whai. Tala ngofua ki he whekau ai o tua. Tala. Alo whakawhe e kakai pe whakahino hinoi ki nau tolu. Alo whakamo ui ki nau tolu. Whakamo ui ki nau tolu, pe koe whakarea whakapalangi, inspired, whakamana wai ki nau tolu, koe whakamo uien. Ka pau teke alu pe koe ho malohi o koe, he kai ke lava koe whakamo ui, he koe mea niu whakalau maari e, mea niu whakalau maari e kau whanongo, e fuea mosoane, mea niu whakalau maari. Ka pau te alu pe kita hato malohi ko ota, he kai ke te lava e kita whai whakalau maari. Whanongo mai ke vesi ua noa whakaosko e se des whakaosi. Pea wakai o kou ia teki motolu mauai pe o au ki ngata anga o mamane. Wakai, so koe, ka pau teke alu koe, o palomesi mai e kia, tene whai e ngau e whakamo ui ia te koe. Ko koe e moau, koe loto pe ke alu. Ko koe e moau, koe loto pe ke ta alu whai whatongia. Ora whakau koe ke poto, mau pe mai toko rahi. Pe whikau kai ke ui loa ue, ko toki hau pako siase ui ke kua o si. Nā toki papi mai pe au ia ko niu kai ke ufu mahino i whau ea mea ke tala. Tala mai. Ma teu koe ke alu he taimini. He koe tala ia, e whai he toko taha koe, o ku alu koe mo koe. Whai he toko taha koe wano. Tala mai alu o whakamo ui. Whakamo ui a ki nau toalo. He kune palo mesi mai, te uia te koe o au ki ngatanga o mamani. Whaosi. Nā tātu whuka ke uloloa, whaosi. Alu, te a whakakau mai a ki nau toalo. Koe moto koe misiona koe a siasi aho fitu North New Zealand Conference. Au mission. Koe tau misiona koe ki Nusilani ku whanau noa koe MMT. Mahu mo mantui na tau misiona ki he siasi koe ni. MMT. O koe mate maa Tonga. Ka koe multiply ministry i he tau whakakaukau koni ke whakatupure kina ai toko lahi o e kakai koe ku tau kau koe ki ai. Pea whakatupure kina mo e tau watu koe whaunga e tau ngāwe. Pea liliwa i pea mo e mo ui. Koe tau whakakau e kakai o peheni. Ko e te whai e kita e ngāwe ko ia, si o toko taha koe, pe angerewa ne whai ngā maari e ke ne whai e mea koe nā ke whai, ka ke si o koe. Si koe whakakau eni. Ka pau hei ka pau te malamalanga pe au, te mea whaku wahea te malanga, ta mai he kai ngalotu. Pa whikau, si ho malanga. Ilo i pe koe ni, pako urea pe mea koe ni, o ka ke fo ia he malanga, ka ke ilo eni. Kono atu koe ke malanga pe atu ke whairesoni, o ka ke uvarea whairesoni, ka ke uvarea malanga. Kono atu koe ke malanga mo whairesoni, koe ku whakakau ia koe, ki he alu koe o whakamoui. He ko tau whatongia ia, o ku tu uni mai e he eiki, kia te hitau tō. Ko maari e lahi e whakaosko e tala noa. Hau koe o e tangata haang na katoa ngā o wakai, o kui kai ke whonu koe ai whare, ne whekaurewa. O ne whekaurewa ne kauta mai o eki. Mo alu ke ngai mga i hala motua. Mo alu, pea tānaki mai e kui, heke,
mutu, pipiki, mahaki, tanaki ki nau tolu, ke whakawhonu ai uke nanganga. Oe whiriwhiri e alu. Oe whiriwhiri e kakai tau alu ki ai. He koe a pini. So he tānaki, ta koe hinga koe tānaki, he ko whare mahaki eni. O mai ki nau tolu ke whakamoui. Teu te whahui atu. O ke mateu teu nai ke alu. Oua nā ke mana wahe, ke teu ia te koe o au ki ngataanga o mamani. Tāpukina motolu e eki, ka mui whakaukau whotu ki tau wahe i e pumoini. Kore kauhiwa, ngā tau he whasi. Whaamui e tamai he wani te mautari i o ke pore u whaima a mautolu i he pompongini. Ke mau hau ki a te koe ke tau alu. Ka ke mau tala ai ongongo le rei tai ngatai awhiona. Tāpukina magi mautoluni, tāpukina ngā toro whanongo, whamonu ia e wā i halapa mo e aho mā oni oni. E ke tāpuki koe siova mone tauhi. Malama mai whonga nau o siova o atu ki a te koe ene fie maarie. Whakakoloa nonga ke nofo ene meri no i holoto. Eko kresia e ki whio hea tua koe tamai. Lau maare mani oni, tu tuku mo hea whangano o nahiri. Kai whai peo tai ngata. Amen.
Kore ke upuke whainga maari ko ni ke ute ato e befa malo loto honga mo oni ke te ki mo tolo mo mea mai ke tau polo kalama anga maheni pe mo siasi au fitu tonga o kalani fa malo atu e tau kau fataha i he popoaki o e pongpongi ni whatonga yang i he screen i he taimini e tuku atu ai a e tau whaunga ko ke whake e tau ngai mea o whalo tonga ai ke whangatangata whaunga anga maheni pe ko whamalo ke kau hiwa ai whioi anga i te ni e whie kau mai ke he popoaki o e pongpongi ni whakawhi e peki motore o wikau, taim katau, kau hiwa ke heia. Whakahoko e tau poro kalama, te a mi apsia sini o wikau. He kai ke mau alu rewa. Kore ke kau hiwa, wai pe te ute whikau peka, koe tau koe maurea mawa e whakamaro ki motoro ku, mea mai ke he laibi. Hiwa kona tau hiwa whaware soni aki, te hiwa whaosia, mou tu kato ki olunga, tau hiwa whakamaro ke kakai, tau toki mātuku rewa. Tau tuu, ko hiwa ne tuu, he tutu ni aku, kake kai pure hiwa, hen kua kua tāpea. Po pao en. Mama ni kotoa o tama e kufekau wakai e ia te ki mou tolu I he mata anga te uharu o tala Peru.